Chamgei chamanikab Jehovah, kakoit kasarta kokeny nekinetigei lesson kibagenge ak ketochi ak akwek tugul eng oldo tugul olomi asikobit kinetkei tugul ak keweny bukuitab komong'u. Kitesetai kimitei kokeibu lesson akoi betut nebo rani kinetigei akobo Komandae Araraita ne Birir lagokab Israel. Ko kotom ketestai ko ongeza Kamuktaindet Jehovah nesobei koikeny. Kimi taing'ung baba, kibendi kinetigei lesson akobo ole kimutunde lagokab Israel. Rani kemi Komandae Araraita ne Birir. Yakwet tamirmiriet ne tilil asikobit yekiwenye sirutik Jehovah koek choto chetechech ak kenai akobo chomyeng'ung ak kimnoteng'ung. Tebi kobotech akoi yeketare lesson amu kisoe ak kilosun eng kainet nebo Jesu netindenyo. Amen. Amen. Kongoi missing and eng taing'wong okere biik mut kanetik cheimuche sikonet kitinye Lilian Maswai, kitinye ane eng kainet kekurena Evelyn Tarus, mi Lilian Maswai, Pastor Nyalile, Pastor Ng'etich ako mi kiboitiot Aramaru. Ko tugul komeche sikenetkei lesson ko kotomo kenetkei ko ameche atach chepkametinyu Lilian asikobit komwawech amu mi biik cheisubech eng lesson alak kotinye tebutik alak komwawech kongoi ko Lilian mwawech kiy akobo biik chekosoman lesson anan chekoinetkei lesson kokinetkei kibagenge eng wikit konye. Kongoi missing mwae kongoi eng Jehovah eng betusietab koraket. Ko ameche eng nwokindo amu sait nekitindoi nenwach ameche amwa eng nwokindo ale kongoi missing eng biik cheisubech. Kameche ketiny kityongon amu mwalimuinik chok kobendi kowalu maswali akolen kongoi eng inatutab YouTube. Ko maswali chekameche kityongon asoman ko sikonam kowal pastainik eng yu. Ko yekamwa Gladys Koskei kateb kole tofauti nebo Israel nekitai anan Pasakan, the ancient Israel Pasaka ak nenyo rani. Atya kole what about the bitter herbs? Komeche konai tofauti chebo chotok. Ko maswali nekateb kora Hillary Koech. Ko kateb akobo komang'u 12:38. Ko komwae kolen mwae ne yoto ako maana nenyi ko ne. Kale biik chakimwa multitudes, could they also be the Egyptians who believed in God? Why are the children not allowed to eat and drink Holy Communion? Yani amune simame lagok mesetab kiptayat. Ko nebo nerube ko kamwa Naomi kora akobo amitwogik kole ki olekinye lagokab Israel ko kiame bendo, mkatiat, ingwek. Ko rani eng achek ko ki Israel chebo ra. Tos chamtaat keam bendo kokeny anan kimwoe ne? So amache keelewan yoto. Ko nebo let ko kamwa Ruth chepkorir kole the question is, do we still obey the promise? The promise ko neki nebo kalesin ki konai chomyetab Jehovah nebo lagok komwae kokochin en kayamiset ak katerteret. Kale amu rani ko ki Israel chebo ra. Tos kisubi kayamiset notok, abwati ale tebutiet neitebegei chito eng yotok. Ko ameche atugei amwa ale kongoi eng biik alak tugul chekomwa kole kongoi akosubech kongetestai amu bunu kimaswek cheterchin ak cheterchin. Abwati kora ale mi maswali kora nekikakewalu nekikateb kole kikakowal Pastor Nyalile akobo kaneva maswali notok kateben kakitu ale kang'o nekateb. I'm scrolling
Pastor Nyalile siwalu abwati amu kakengalale yoto. Kongoi. Farao ko ng'o ega? Ole kikateb kole Farao ko ng'o? Akabwati ale kikakewalu ako kararan kotakiwalu sikokas biik alake kora. Bas, kongoi missing, kongoi eng tebutyono. Abwati ale eng wikit konye biik chekoisubech ko nekit ko kikitebegei anan kiteb chito kole Farao ko ng'o. Farao ku yekikekas komwoe ngot Aramaru ko kikakon Aramaru kergeindo netebe chito nemi Uganda kole Arap Moi olekinye komi Arap Moi, Arap Moi nebo Kenya, Arap Moi nebo Uganda ko ng'o, Arap Moi nebo Tanzania ko ng'o. So kainet no kikure president ko kergei ak ng'oliot ne title. Ko Farao ko kitindoi title lakini kimi Farao alake. Ko amu emetab Misri ko ki kandoindet Farao ko ki kainet nekiibe tugul. Amu kimi kainaik alake chekikikure kebeberta age tugul nebo Farao. Amu kitindoi Farao kainet age kotindoi age, ngome Farao ni kokoito sharit baunatet kokochi Farao age. So ing nwakindo ing kebeberta age tugul komwoe kolen Farao ing Bible ko kandoindetab Misri. Farao ko ki kiptayat nebo bichotok. Farao ko ki laitoriat nekikergei ak cheptolelit eng bororietab Israel. Ongen ole kingeng'olole kimi cheptolelishek ab oino, kimi cheptolelitab tuga, kimi chebo rutotet korure emet, chebo sikisiet. Ko ing kanamonik tugul chekimite emetab Misri ko ki Farao ko ki kiptayatab tugul ako ki kandoindetab tugul. Notok nemwoe kitabut bukuit netilil kele konam baunatet Farao nekimakongen Joseph konyalil lagokab Israel. So Farao ko title nekergei ak president nebo emet. Unotok ko ngakachi pastor. Pas tebutik chekakiteb eng yu komi tebutik che amoche ayomyo tugul kibagenge. Kateb chito netai kole kingomong lagokab Israel ko kakile kimong koboto biik chechang. Ko ng'o bichuto kimong'undo lagokab Israel? Ngeweke kitabutab komong'u 12:38 komwoe yoto kole akiba koboto icheket tuyet neo nebo biik alak cheterotin koboto kechirek ak tuga chechang. Kang yo kerong birutik 10 kerongchi Misri ko kibit kwong'utik cheechen chekiimgei emet tugul akonyolilso biik. Kot ko kingoite betut kerong'u birutiet nebo let kolen biik oyie ng'omanda bichu amu kakemei, kaketeny kabisa. Kot ko kikochi chepkondok akokochi goldi akokochi tuguk tugul taabu ak kit age tugul kele sikobit komanda bichu. Eng yuto komi biik che kitilyonutik che kiakitunegei lagok kiakoek pamwain bichu. Kole biik alake kinoe ne ngiamanda bichu ko kale ng'omoet nyat kotindinyech. Kakeku tilyonutik tugul ongebe tugul. Komi che kiakowalak koker Jehovah nenywa ipkonai kole kakemach ketuiyo ak bichu koek converts chekiwalak koek Israeliek. Akomi biik kora alak chekimoche koboisie boroinitok komanda eng Misri amu kolgoliet nebo otwognotet nekitesetai eng yuto kochut yuto akichek. Bichutok chekitun nyikokon nyalilda neo nebo kwong'ut ngiro kitabutab Koitosiek 11 kong'ete koitetab 4 komwoe kole akisich maket neya tuyet neo nebo biik alak cheterotin chekimi koboto kwenunwa akuririo lagokab Israel akichek kolen ng'o nekonech banyek keam. Kibwoti njirenik chekikiame buch eng Misri ak ingwek ak logoek alak ak kitunguuk cheechen ak kitunguuk chemengechen ak kitunguuk cheng'wonen akotinye sobonwekyok munyesta amu mami kiy age tugul nekeame kobate makatinichu. Ko chutok bichu mixed multitude chutok chekitun nyikokon tabu baadaye amu mabiik chekiakosich
ki biik chekibotitoiwo ko kit kora ne iteiwech yuto ko achek ko ki kristianik kemi kotab Jehovah, kemi banda nebo kipsengwet, ko tos kibek anan chemulbainik kikimong'u kebote kikele titoiwo kakokel kebe bani ko ngebe tugul anan amu kiokonech lakwet sinye bichobo sebendei ngomayai bichu ngikwa lakwet ako kipko ng'etin koek seresere akokoshindos ngomayai bichu kechute yoto akichek kebe. So kibotitoiwo anan kikowalak mugulelwek chok kenai Jehovah. Ko kit noto nokere ane ale konech kateunet neiteiwech. Tebutiet age nekateb chito kokole ang Israel ngiker Pasaka ko Pasaka ole kikiamdoi ko kikiamei Pasaka nebo tuguk chechang, kiboto banyek, boto makatinik chemakinde mermerek ako boto ngwek chengwonen, ako kingeamei keame ketonondos ko kakerat swenutik, ko takeame kou notok amu sait nemami ngisoman kitabutab 12 tugul komwau kole eku arwet ng'wong arwet nebo kenyit agenge nekikinamei eng betutab 10 tatyo kikinamei koskoleng'utab Nisan arawet netai ak kekonor akoi betutab 14 eng koskoleng. Ko katebutiet nekami ko tuguk aeng chekiboru. Netai ko kiboru betut yekingosirto malaikayatab Jehovah akenam korotikab arwanatak kinde rateiwotab togatuk nekikure marokot, akinde rateiwek chebo kot postit kong'ete metoyo akochorgei kole asikobit chi age tugul nekachut yotok kokerkeit ak chito nekachut tilyandit netinyegei ak Jeiso. Akoboru betut nekibo katiaknatenwa. Ingwek chekikiame cheng'wonen ko kiboru nyalilda nebo otwognotet kootishei. Aya en makatinik chekimakinde berberek ko amu kimong'u kembou notok ako kimotinye boroindo kochobok sikochop konde baking powder ak amu kiuu musarek kikitube musarek sikong'et kuyo kitube musarek sikwanyinyitu ako midililitu musarek ko kikitube akichek chu korok siketa anyun kechop, ko amu betunoto mami nafas nekikitube komong kityo kunotok. Ng'oliot age kora nekimite yotok ko meboru kityo kembout inegei, noto amune kikiame kemboi sikoboru kembout nekibo Misri. Ako kiboru akobo Jeiso, nguno ko kikwenyi let ako kwenyi tai. Kanyeit anyun Jeiso ne inendet as nguno ko Paska nenyonet. Nyokokon Jeiso kayamiset nebo mesetab Kiptaiyat nemakoboru kembout nekikimong'une Misri ako kakobor nguno deliverance, sorunet nekikisorwech eng kimurtoiyot yekingomwa Jeiso kole kakokeskei. Amache asoman kurgotik aeng akobo ng'oliondonotok. Netai ko kitabutab Korindoek 11. Amache ataune koitet ngotaune korok ngotaune 5 eng Korindoek notok. Korindoek 5 amache asoman kong'ete koitetab Korindoek netai pasta. Korindoek netai 5 koitet 7 komwoe kole ounde mermerek chebo keny sioeku kererutiet nelel kou ye mami mermerek eng kokwek, amu kikeeny akine arwenyo nebo Paska noto ko Kristo. Noto anyun ongerib igorta nebo mermerek chebo keny anan ko mermerekab yoitiet ak tengekto ako eng makatiat nemakinde mermerek nematinye kenisiet akobo iman. 11 koitet 24 ak yekingokakomwa kongoi kotonaton. Korindoek netai noto kora 11 koitet 24 akoi 26. Ak kingakomwa kongoi kole ni anyun ko bortonyu ne neng'wong oyaeni obwoteno. Unoto akine konam kikombet ak kingokakwamis kole kikombani ko arorutiet nelel nebo korotikyuk, yeoe kouni kotugul obwoteno. Amu kotugul yeome makatiandani ak oe kikombet obortoi meetab Kristo akoi koit. Ko kamwa tuguk aeng eng yu, kamwa makatiat ak komwa kikombet kokale ni ko bortonyu neiboru yekaketach Jeiso
keam akoek Jeiso nekatebe sobonwekyok ak kowal mugulelwekyok. Kou notok kikombet ibortoi meetab Jeiso ak korotik chekitumdagei. Yeome obwatet ne kale obwateno ak koyoe kounitok akoi aitu. Tatyo komwa keny kora kole makeeku keny chebo logoekab sabibuk akoi tun kee chelelachen eng kipsengwet. Kou notok makeweksei kembout nekikiame kemboi amu makibortoi tarikit nekikimong'une Misri. Kakoek tarikit nekikimong'une Misri nebo tamirmiriet yekingomwa Jeiso kole kakokeskei eng kimurtoiyot. Ko amache awal tebutik chotok kou notok. Kale mi kiy age nekamete amu katuye nguno kenai kele achek chekibo tamirmiriet kekase it Jehovah. Ako yekase it Jehovah kekere nguno kiptamirmir kit nekiurwetab kit nekiborunin amu ningibo Misri ko kiboru kembout akoboru kimurtoiyot. Kongyakoit Jeiso nyokokonech as nguno kabwatet nelel neiboru sarunet nekikisorwech eng kimurtoiyot akomwoito akobo nyonunetab Jeiso. Ko notok amune sikobit terchinet ako notok amune si kakieku lagokab Israel chebo tamirmiriet eng nguno. Ngabwati awalu kou notok tos mi kebeber nekamete. Kameche kityo atesyi pasta ng'alyot agenge eng yo. Konai kiboitiondono kole kingekikochi kayamiset lagokab Israeliek kelenji ako bendi ako emetab Canaan. Ko kiwo kayamisonotok akoi koit lagokab Israel Canaan. Ki Israeliek chebo tamirmiriet ak itinye kayamiset nelel nebo keit Canaan nebo kipsengwet. Amen. Nitok nekelen kayamiset nekikonech Jehovah nekitindoi akoi nguno nenyolu kerib ko ne kebeberta nenyolu keib asikobit keityi Canaan koekit lagokab Israeliek keit akichek Canaan nebo kipsengwet nekipkochop Jehovah kochopchi ichek cheiyoni inendet eng ekosiek tugul. Kongoi akatep agenge pasta akobo lagok amune simakichomchi lagok kwam mesa. Muche kowal Kamwa Jeiso nya kole eng rubati jakata kesoman eng nwakindo kole yoome nitok obwati bortanyu ak obwati korotik chekitumdagei. Ko amache kipsengwet age tugul neiyoni inendet akolewen ko sikobit kobarta kiito. Ko sikobit keyoe kou notok eng lagok kemoche kinet asikobit kokuyo kinoe. Amu ngisoman akobo eng yuto kora eng Korindoek yukai ko kole age tugul neomei amekuitos anan konai kinoe kowalakse koeku kirwokit amu kaam korot mosiso nemengen kole ne koroi. Kou notok kamwa Jeiso kole ingosiachgei chi asikoek kikombani ak kwame makatiandani. Kou notok komoche chito nekakoet kokuyo sikokuyo kinoe mamchigei kirwokit akosiach muguleldanyi kole tos kiatach Jeiso ako abortoi meenyi eng atebenyu ak amukyatach. Ko notok kamwa Jeiso kole ingokuyo age tugul neomei asimaam kirwokit. Ko notok amune kineti lagok kot koit yekakokuyo. Kongoi. Ngatates kora ale isubigei ng'olyodonotok kemwa nebo ametab makatiat eng biik che echen. Ko biik chekakimwochi ko kikakimwochi kot age tugul kelech koba ko ako amu biik chekikuitos koeny arwetab kejir sigik. Ko ngo lagok ko ngering anan ko yotok kaatak ko matya ko kikure biik alak sikoumgei tugul amu arwetab kejir nekinyolu keam amu kimoko amitwogik kai kikabarunet ako kabarunet notok ko kiboru Jeiso netun konyonei eng tai. Ko kingemwochi kelech ochobokei ko kimi lagok ko kiam lagok akichek ako mateb amu kikose kandoinatet nebo sigik. Ibe kergei ng'olyondoni ak kabatisanet kora ingelen makibatisani lakwet netom mining amu tomo kokuyo. Lakwet nekakoet nekakeker kele ingen yaityo akongen imanda komuchi kolewen lakwanatak. Lakini lakwet netokomi kelutab sigik netokochuchuni lakwet netokomining komatindoi kimnatet age tugul nebo lewenet kosir lewenet nebo sigik. Ko amu tokomi kelutab sigik lagochu ko ng'alek tugul chekamwa sigik koeku borotet eng lagochu. Angot kebatisani lakwet nekakokuyo akonai. Onge komie kele ngot bi lagok chekikebatisan komengechen kotun kaekitu kole lakwet kimanai ako kitomo akuye akot kitomo alewen.
kowek kora lakwet kobet. Ko kabatisanet kosubikei kora ak makatiat amu tapkwam lagok ko kergei ak amitwogik ako kabarunet. Amu nge makatiat na kitikin ak divaik komelen makatiat neo. Kabarunet no kimwaun kele bortab Jeiso ni ame anyone. Nekonin nekikon sabondanyi akobo inyendet. Ko abwoti ale ing tebutiet no ko kararan kokuyo biik kele lagok ko iman kotokomengechen tokotindoi kimnotet nebunu sigik sikobit kondochi icheket. Abwoti ale kurget kityo nekamache ates eng yo sisomanchigei ko 1 Corinthians Korindoek netai 11:27 akotestai 29. Amu kole yoto anyun chi age tugul noome makatiat anan koee kikombet nebo kiptaiyat namanyolchini kochengchigei kirwokit nebo borto ak korotikab kiptaiyat. Ngosiachgei chi anyun asikobit kwome makatiat nani akoee kikombani. Amu inendet neamei akoee koechingei kirwokit ngot komebesio borto. Kongoi. Kongoi mising eng walutik cho kawalu eng kitesetai eng lesson nebo rani. Ko lesson nebo rani ko kokinetkei akobo lagokab Israel, kokinetkei akobo korotwek chekiyookis eng oret nekimeche kong'et Jehovah kokochi Farao konai kole Jehovah nebo bounatet. Ko rani kemite komwae kinetikei akobo Komandae lagokab Israel Araraita ne Birir. Eng komang'u 12 lesson nekinetikei kename komang'u 12 akoi 15. Ko komang'u 12 akoi 15 koboru tuguk chebo kwang'ut tugul chekiyookis eng oret nekikesoru lagokab Israel komang'une otwoknatet, komong'chi katiaknatet. Kikere eutab Jehovah koboisie. Eng tugul lesson nebo rani eng kanetik chemite yu komeche soro eutab Jehovah koboisie. Ako eng let koite kinetkei tugul anan kenai tugul kele ne ekai amune siketinye kaiweisiet. Kingelechi lagokab Israel komandae Araraita ne Birir ko ki kit nebo kwang'ut nekimokomukoksei eng kabwatutikab chito. Eng kabwatutik chito nematinye kayanet. Ko eng yu lesson nebo wikini komite kurgotik chameche ale isir asikobit isoman anan ko kurgotik chu tugul komache kenetkei tugul. Komang'u 12 koite 31 akoi 36, cho kobo 2 koite 17 akoi 20, komang'u 13 akoi koitet 1 akoi 14 ak 31, Ebranic 11 koitet 22 ak komang'u 15 koitet 1 akoi 21. Nebo mwisho ko ng'ang'utiet 15 kaitet 2 akoi 4. Ko ng'oliotab metit kenyorchini kitabutab komang'u 14 kaitet 13 akoi 14. Mwae notok asomani yoto 14 kaitet 13 akoi 14. Kala kilenji Musa biik amoiwei otononse kityo sioker yetunetab Jehovah neyoiwok rani amu maoker kokeny Misri chu koikeny. Chu okere rani. Yae Jehovah inendet luget akobo okwek, osisie okwek. Ko kurget notok nekimwochin Musa lagokab Israel. Ko kikere eng yu kele kamang'unet anan mang'unetab lagokab Israel ko yautiet nebo kwang'ut nekitok mising torornatetab Jehovah eng arorutiet neos. Boisioni ko ki kabarunet nekibor ole kiterterta Jehovah bunikab Ebranic akomut lagokab Israel eng katerterisiet akoi emetab kayamiset nekikakoyamis Jehovah kole amutok obe emonotok. Kora ko kabarunet nebo sarunet ak katiaget nebo Kristo. Eng kabwatutiet nebo chitondit ko ki kit nekiui mising ko kikikertoi lagokab Israel. Kimukotinye kamang'unet age tugul kobate Jehovah inegei.
Kimakomi or age tugul nekimuchi kosorgei ichek komong'une emetab otwoknatet komong'chi katiaket. Koek kityo eutab Jehovah nekimuchi kosor icheket. Akot eng acheket kemuchi keker kele makitile kiy yemami Jehovah. Makitinye kimnon age tugul ngomakimong'u Jehovah eng boisionikchok chebo atkan kora. Ki boisietab Jehovah kotyach lagokab Israel ko ngemite achege komakitile kiy achege, kimache kiy neo neimuchi kobor akobo kimnatetab Jehovah. Ko ngeker akobo arorutiet, kit nekiyaak eng arorutiet neos ko kimong'u lagokab Israel komandae Araraita ne Birir. Ko eng arorutiet nelel komi kito neunoto kora nebo kwong'ut nekiyaak nebo kipsengwet. Noto ko kingonyo Kristo nyokome eng kimurtoiyot asikosorwech achek tugul. Meetab kimurtoiyot komolen ki kit nekirahisi mising kila Kristo chalwokto tugul nekibo ng'ony tugul. Kola nyigisindo nekibo tengekto nekibo chi tugul. Ko komandoi lagokab Israel ko ki kit nekibo kwong'ut mising nekimemuchi chi kobwat anan makimuchi akot achek kebwat eng kabwatutikchok kot kenai kele kayam emet, kayam Araraita kot komanda lagokab Israel. Ko kit nekiyai Kristo komeechech ko ki kit nebo kwong'ut mising. Kale boisietab komong'u lagokab Israel eng emetab Goshen nekikimwa eng komong'u 12 akoi tiendab Musa nekityeni eng boiboiyet eng komong'u 15 ko kit nekikorom nebo kwong'ut mising. Kabarunoikab Jehovah ko kwong'utik anan boisionik tugul chekiyai Jehovah ko tuguk makimuchi kecomprehendan anan makimuchi kebwat achek eng kabwatutik chebo chitondit. Kokeny ko kabarunetab komong'u ko ki urwet nebo tai nekiboru akobo Kristo yekinyokome eng kimurtoiyot asikosorwech achek tugul kesoru lagokab Israel. Ko kibendi Jumapili komwae akobo oba olosu Jehovah. Ng'o nekimwae kounoto. Kale eng kembout kongesoman eng wikit konye kokinetkei anan eng wikisiek chekokosirto kokinetkei akobo korotwek tugul chekibit eng emetab Misri. Ko kerkong'et ak kirwoket nekibit ko eng yoto ko maimuch Farao kokuskong akonai kole eutab Jehovah ni. Ako kingelel Farao akouit muguleldonyi. Ko kiit anyun eng kembout nekibo Pasaka kokakomwochi Jehovah komwochi Musa tuguk chekanyol koyai lagokab Israel. Koeny arwetab kechir akonde korotik kurgotikwak asikobit kingonyone kemboi kele betut nekibo ki tarik 10 nebo arawanatak ko kikamwochi kolech yooksei kounotok eng kemboi. Ko kingoyai kounotok ko ki betut nekikisoru lagokab Israel. Engesoman eng komong'u 12 koitet 1 akoi 12 komwoe akobo tuguk chekikakimwochi kochobokis kelech oeny arwet akonde korotik kurgotikwak ako banyek tugul chekabit eng betunoto kinyolu kwam kebel, kimakonyolu kiyo ako ki suppose kebel ako ki suppose keam tugul. Ko chekang'et ko kikanyol kebel tugul. Ako kikakilechi kingoai kunoto ko suppose kakolach kweinik akoratkei akoeku kochobokei amu kit neibotoi ko ki banda eng icheket. Kale mami chi eng yotok tugul ko mami chi eng kemounoto mami chi nekichilil. Kou yekakimwa kele beku taiwek chekibo tiong'ik ak chebo chi kiborotok. Kiboretiet age tugul nekiwerit eng kot age tugul nekimakomitei kimakinde korotik ko kiboru kole kikibar tugul. Makiituch chi nekiyo akot eng Farao inendet, makituch chi nekikiboityo nekinyalil anan ki chi kimakotile kiy. Ki tugul ko kinyor kerkong'et neking'wan nekibek kiborotok tugul ipkoek lagokab Israel kikende korotik kurgotikwak. Nekingonyo malaikayat kemboi ko kisirtoe kurgotikwak. Kala engesoman eng kitabutab komong'u 12 koitet 31 akoi 36. 12 koitet 31. Mwae yoto kouni kole
Akiyokto kekur Musa ak Aaron kemboi kolenji ong'etye oba eng oldab bikyuk okwek koboto lagok okwek oldab ngaketyu kenye. Akiyokto kekur Musa ak Aaron kemboi kolenji ong'etye oba eng oldab bikyuk okwek koboto lagokab Israel oba oboisiechi Jehovah kou ye kiomwa. Okweri kechirekwok ak tukwok kou ye kiomwa oba akoberuro ak ane. Kakobit kerkong'et, kindakobit kerkong'et nekakibar lagok chetai, werik chetai ko kitobot Farao. Melen kele kisigune nebo Farao nitok. Kingakoro koroito nitok kakong'wanit mising kokur icheket akolechi oba tugul akoba ak tukwok ak kechirekwok kou ye kikakomwa. Kikere eng tai yo kele before ko kingapkokochi Farao kolechi oba, lakini ng'etu tugun alake. Lakini eng yu kakolechi oba kou ye komwa kobwa ak tukwok ak tugukwok tugul. Kibo kwong'et netya kingolenchin kiek kwong'et netya eng yo kakomwa Farao koborokei kolech akoberuro ak ane. Kalau ak oberuro ak ane. Meche onai ole Farao ko ki laitoriat nekilosekei mising. Ki laitoriat nekitororekei mising, kibwoti kimwoe kolen Jehovah ko ng'o, mangen akot Jehovah. Lakini eng yu kakobit kaming'inetabkei. Ma kaming'inetabkei nekelen kasik Farao eng yu. Kakonyo koroito nekakoro kole kakobunchi kwong'et eng yu. Kole komwochi kunoto kolech oba ak oberuro ak ane. Tos kangomwae Farao kolen akoberuro ak ane ko ne kito nekakonai Farao eng yu? Amune asikomwa chito ne laitoriat kounoto nekilosekei? Kikakoesio tuguk tugul kingobwa korotwek tugul kong'ete netai nebo mororochik, nebo beek kowoloksei, nebo akoi koit yutok kakobar lagok. Koro kole mana chi kinoe ine kito nerube. Kotyach lagokab Israel koba. Kikose kele melen kele kikosik. Kiek kityo amu king'wanit kito nekakoyaak. Kiek koroi kakoyaak ko king'wanit mising. Amu sikunet komelen kele kebotonso eng kit nekayaak ak kele kakesiku. Lakini eng yoto melen kitambuan kole kakorom kale mwa eng yoto kole kikiyokyi inendet korotwek lakini mamach ine konai, amamach kokuskong, amamach koebit kokas tugetab Jehovah. Kimwa kityo eng kutinyi kole mangen Jehovah kou ye kikamwa eng yekakinetkei eng wikit nekisirtoi. Nga kibit birutyoni king'wanit mising komelen kitwa muguleldab Farao kole kosik akowalak eng bistoenyi nekitinye. Kiuit muguleldonyi kora. Kikere eng yo kora ngetestai kesoman komie kingochamda kolechi koba, ko eng betusiek chekirube kora kowalak eng muguleldonyi kole kolya asikobit kikochi lagokab Israel koba. Ko kingolen akoberuro ak ane ko kilen asikoistogei birutyonoto. Ngesoman eng kurget kimache kityo koistoegei korotwechotok, korotok kibo kebar lagokab Israel. Kebar lagok chebo Misri. Mawalak muguleldonyi eng kurgotik chemi tai yo, kekere kowole kabwatutikyi kokeny akole kalya kechomchi lagokab Israel koba. Eng kitabutab Komong'u 14 koitet 5 komwae ine yotok. Kale kimwa kole akimwochi laitoriat Misri kolenji kokomwei biik akiwalak muguleldab Farao koboto chebo otwogikyik akobo biikab Israel. Akile ne nekokiyai kot kechomchi Israeli koba kometo otwognatet kometo otwognatet nekootech. Kairo eng yotok eng yo kakolechi oba. Eng ipkotebi kidogo kobwat kole ne kikokiyai kot kechomchi lagokab Israel koba. Komelen kele kisigune nekibit eng yotok.
kikere kele kingokus ngunoto koyokto wanajeshi chechiket tugul kosub lagokab Israel kokeny kele kiwek. Ko kikere kele nee nekiyaak eng yoto. Kinde kakoyokto kikere kele kiit kobet wanajeshi chechiket yekingoba kosub lagokab Israel kobek tugul eng Araraita ne Birir. Kimoko inegei eng yotok kingobwat kole koba ko kikakobwat akichek Misri kole ngotko makichamde Ebrani koba ko mara kebeku akichek kebendi kemeitos akichek tugul. Ko kikere eng yotok kikiker boisietab Jehovah, eutab Jehovah nekikochi kochamda Farao koba lagokab Israel. Konyil ata yekikesiku eng yekakiro tuguk chekaityech chengwonen. Kingoityi Farao kito nengwan ko kiil muguleldonyi lakini melen kele kisik sikunet. Hatua nebo sikunet ko iker tengekto ak iker ile koyai tengekto ak isiku lakini melen kibun chotok Farao. Kiistukan kityo. Eng kila eng sobetab chito ko ngokobit kiy nengwan kou meet anan ko yo kabit kiy koile muguleldo chito. Ko kiil muguleldo Farao kityo lakini mait koshachkei akoro kole kanyol asik. Ko hatua nekiibe achek ya kabit sikunet anan ya kait yekenai chamyetab Jehovah ak rirenoshekab Jehovah, iibegei ak iker tengekto nemi muguleldong'ung, inai tengektong'ung, isich arogenet akobo tengekto, yeibata iwal age ak imong'une tengekto ak isub Jehovah amu rirenoshek. Sikunet neititaat konyolchinech kewal age ma eng musisimuko nebo yo kityo ya kabit kou makambi ngap kiamdoi komuch kobwat chito kokiamda mising kotobot chito anan koro chito kole kasiku amu maat mameche kokakimwa kele tun laldos biik kiptengekinik kole chito kasik amu maat chito amu chomyet nebo Jehovah ak hatua nekasik chito kole ameche tilyandit nekararan eng ane ak Jehovah nenyu. Bunu sikunet muguleldo kounotok kounotok melen kisik Farao, kimeche kityo koistogei birutiet nekibunu Jehovah. Ko kakenai akobo tuguk tugul chekiyookis ak kiro kwang'utik chekiyai Jehovah kosor lagokab Israel. Ko tos ne nekiywei yekabitwech tuguk cheuen yekikere tulondok komi tainyo, yekikere bunik kobunu kimaswek tugul kokakikemech, ko ne kamang'unenyo yekakiit Araraita ne Birir akekere bunikcho kosurroundenech, ne kamang'unet neketinye eng sobenyo yekakisich kaimutik cheechen, yekikere komite kiit neimech mising nekekere kele makimuchi kebe tai amakimuchi kebe let. Ko Jehovah inegei neimuchi koterterwech, Jehovah neimuchi kokonech kimnatet, Jehovah nelen lande matinyikere Araraita kounotok, ko ne neimuchi ilandae Araraita, ne nekonin ilandae Araraita ne Birir. Ko kakelechin ui eng ainet neikere ile ango mami oret, konu Jehovah ortinwek yekabit uindo eng sobenyo. Jehovah kokonu oret akot eng oret nekikere kele mami oret, ko Jehovah nekonu oret. Tos mi chi nemeche kotes? Ngatesen kongoi Eva amu kaitou imwoiwech bandab komong'une Misri. Kameche ataune ng'oliondono kamwa sirutikab Jehovah nakarir Farao mwenyewe neokyonye kokoui muguleldo. Kiui muguleldo akikose komwoe kole sirutikab Jehovah kiuit Jehovah muguleldo Farao. Mbirutiet netai, nebo oeng, nebo somok akoi nebo sokol. Kotab koe nebo taman kong'wanit kosir amu kakibar taiwek tugul, taita nebo chitugul kot age tugul. Ako mising ko Misri kong'eteke Farao kabwoti mang'en ale masir ngot Bible amu kot kele taita komelen ki lagok ichegei. Kotei taita nebo kaatak akoi muren
ko kiime kora. Ibik tugul chetaita eng kot age tugul. Ko kingongwanit nga Farao kworogen. Arogenetab Farao ko arogenetab chitondit nematindoi amu kaagi nakangwanit. Koi boroinik agergeitein kilal emet eng nekure California. Eng kenyinitok nikilal maat nekioo nebo kwong'ut. Ako kibet biik chechang kabisa ak kilalyo korik chechang. Ko biik chekikere mayatak kolabatu kong'ete tulondok akonyo kokesyoito. Ko kisik alake akole tomo kekere kit neuni. Akotoi kosom nyoetab kat kole Jehovah ne koroi koyoiwech neuni. Ko yakaaki neter ako mising yokotiny sobondo. Ko sikunet nesiku biik komasikunet nebo katiaknatet neimong'une ratutietab meet nebo tengek akimong'chi sobon nebo Jehovah. Eku kityongon arogenet keistoun koroato. Kongolen bar Farao oye oberuro ko kakotritit kakoit let nenyinet. Farao ko kiptayat cheptolelit nebo emetab Misri. Kamuktoindet neingen biik tugul kele ki chito nekikitiegei. Ko kakosik kandoindet aweke kitabutab nekibo jina akiyokto kuinani kwa Nineva. Ko kingeyokto Jona kusik laitoriat koiseker oret akolach guniok. Kusik bororiet tugul amu kakosik laitoriat. Sikunetab Farao eng yu ko kityach ko kikwer Jehovah muguleldo nebo emetab Misri. Ako muguleldab kiptainik chebo Misri kowirta koistogei kimnotet. Na kiboisie eng Kiingereza kele God overthrow the government nekibo emetab Misri. Sikobit koborchi Misri kole anga icheket ko kiptainik chebo kasar ako Jehovah ko kiptaiyatab koikeny ako laitoriatab laitorinik. Ne nguno koborwech kenai kele angot taui muguleldo netya yakaaki komesiku kityo amu kiyotok nekaak. Tabokere biik chechang kosiku amu kabit botanetab emet, kosik alake amu kabit kebut karit akobar biik chechang ne. Ko ngakobek biik kole biik Mungu kosom Mungu. Kangamwae Mungu nebo saa hiyo lakini igen mutai betusiek chebwone. Tetebe ile ang Mungu nakikemwa eng barabara hii kotos to Mungu nitimwae rani anan ko koboro. Kongoi. Kongoi mising akobo ng'oliondo nekaites. Amu ki biik aketinye chitondit. Mi ki netwoe muguleldo. Ya kakiamda mising eng kanisa yabo sikunet ya kikure biik koba tai. Anan ko ya kasirto chi sikeamdoi kosiku biik koitu ak temporary kito ne temporary netwoe muguleldo ng'ung. Lakini tos i-maintainen tos kesiku kobun muguleldo anan tos kakisiku kobun muguleldo anan kakitwaitwaech kityongon kenai kele sobet nekitinye ko temporary. Amaitchinech orit kesich tilyandit ak Jehovah ko ongesich sikunet neititaat nechute muguleldo akesich tilyandit nyo akekimit tilyandit nyo ak Jehovah. Kongoi atache mwalimuya nerube. Kongoi mising mwalimuinik, kongoi Eva nebo Itau. Ko ngaker lesson nenyunet ko katataukei sinyone neng'ung'et amu kibendi kekere eng metitab lesson nebo Jumatatu kolen katabanet anan katabanetab taiwek. Ikere eng yu ile kiboretok chekakitaban. Kekere kele maswali notindoi neabwoti ale kiamune sikoyai Jehovah kole taban taiwek ngo werit netai nebo biik anan ko nebo tiony ko kikalya sikomwoe. Ameche kebe komong'u 13 koitet agenge akoi 16 koyekikere mising chang kurgotik lakini kikwoi eng yoto komong'u 13 koitet agenge akoi 16. Ameche kikwa eng yoto kibagenge nelel king'ololji Jehovah Musa kolenji
itabanwa taiwek tugul agenge age tugul ne yotet eng lagokab Israel, eng biik ak eng chetwotei tiong'ik punjino choto. Akilenji Musa biik obwat betuni nekiomong'une Misri eng kotab otwoknatet, amu kimong'wo Jehovah eng kimnatetab eunyi komang'une olito. Makiame makatinik chekakinde mermeret omandoe rani eng arawetab Abib. Ko ngot ketonone yoto kekere kamwochi Jehovah kolech itaban werik. Abwoti ale akot kora kukab acheket ko werit netai ikere kele inendet neiku kiboretiet, inendet neiku neindoitoi eng korikchok, inendet nenomu bounatet nebo sigik. Tos unotok ole kimaktoi Jehovah? Abwoti ale tebutiet nekibwoti ketebekei eng yotok. Ko sikekere eng yu kale Jehovah ne amune sikomwa kounotok, ko iboru ne asikoyai Jehovah kounotok? Amu Jehovah ikere ile kanetin akokonin kanetisiet ne ilechinikei iwendi ano Jehovah, ne yani ngandan ameche alechi mwaiwo sai akas, yani lakini inetin kotko ibielewan. Ko ngebe nebo mut ko kale ikere kekochin karawanet Abib sikobit kobwate nematun koutye. Kalech arawanet omondoi rani eng arawanet Abib, netai eng icheket che biikab Israel. Ak yeku kakomutak Jehovah koit emetab Kananik ak nebo Etik ak Amorik ak nebo Ebik ak nebo Jebusik, emet ne kiyosiechi inendet kwanisiek kole tun konok emet nenyitat chego ak kumik. Ang yoto anyun orib boisioni koyoe tugul eng arawanito. Ko akot abwoti ale nekit kokeelewan biik chechang kotindoi birthday, betut nekikisichin kobwoti. Anan ki akot ki olikinye kicham koroni ki tarikit noto kikisichin, kinget ile karing'ung komakat kelipan license. So meutye. Amune sikokon Jehovah kiito tarikit nito? Amu moutye. Kitinye maana mising betuni amu kimong'une emetab otwoknatet. Abwoti ale ki ng'wonindo nematinye keutye. Ko lagok ko rahisi koutye koele ngimomi yoto, amune siabwat. Lakini kitinye kibwat amu kekere eng yu kekere Jeiso kora eng tai yun, asimakiutye kito nekiyoiwech Jeiso amu kinyokomong'wech eng otwoknatet nebo tengekto. Ikere ile ka maana sikibwat, sikimakiutye akinet lagokchok asimautye lagokchok akokochi lagok alak koelewan akichek. Koitet mut kole ak yekaomong'une koitet nebo lo, oam makatinik chemakikinde mermeret eng betusiek 7 akoek igortab Jehovah eng betutab 7. Kiame eng betusiek chotok tugul 7 makatinik chemakinde mermeret amat kenyorchi chi makatinik chekikinde mermeret akamat kobitune emeng'ung komugul mermeret. Ikere ng'ololchin Jehovah akobo, abwoti ale cham ketube musarek akemwoe sikobit kwanyinyitu anan komindililitu, lakini kile Jehovah mat komindililitu. Ikere kora ile eng yu koborwech akobo ng'o? Akobo Jehovah, akobo Jeiso nekimokotindoi, yani makinde ng'wonindo nebo mermerek anan ko tuguk cheu choto. Alak tun imwochini wering'ung eng betunoto ilenjini amu nito nekiyoiwo Jehovah yekiamong'une eng Misri. Ak tun eku noto kaborunet eng eung'ung akoek kabwatet nemi kwenutab konyekuk, bole kwenutab konyekuk ak asikobit kotebe ng'atutik
kuting'ung ak kimong'ok Jehovah ak kimong'ok Jehovah amu omang'une Misri eng eut nekim. Kaking'alal eng yu katabanetab werik chetai anan ko kiboretok. Akikere kakomwa Jehovah kwai tuguk chekiame, kakomwa Jehovah akole akot inde kabwatutik netebet tokeng'ung simeutie atebet nekikomong'un Jeiso, komong'unen oret nekim nebo otwog'natet. Ko ikere ile eng yu kakonech Jehovah tuguk, koneteni tuguk chekielewani. Kiboretechu asikitaban amu akot nguno komong'u ang'wan abwoti ale komong'u ang'wan koitet ata nekiwo kolechi Musa Farao, kilechi Jehovah ilenchi Farao koitet 24 komong'u ang'wan koitet 22 kole ilenchi Farao kamwa kouni Jehovah werinyu Israel, kaitanyu kamwaun alenjin ikochi werinyu kwo sikobit koboisieiwo ak aite kwo kero abare kaitang'ung. Ng'ololi Jehovah eng yu kakole Israel matkoek werit nekakangemwa kele koretiet eng kong'wo anan nebo artet anan ko ne. Komwa Jehovah kole Israel ko biikchik chekikochi koek kiboretok, akot achek ko kiboretok nekikonu akobo iboisiechi Jehovah. Mamuchi inomchigei tuguk chebo gaa inamu inyendet ile chachuk, lakini akobo inyendet kokoitoet nebo tuguk, boisiet neyochini Jehovah, inyendet nekeeku neboisiechin Jehovah ama ikoitegei. Kakikoiten ko nekile Jehovah sikobuncho asikwai boisienyi amat kewal acheket kewolchigei koek icheket chekaek nyokoek nyabarainik kokeny keweke Misri kowektech. Amwoe ale kongoi amu kanetisiet neiborwech Jehovah, koborwech kole asikobit keker Jeiso nekinyo akinyokokoitogei ako ki werit netai kiboretiet nekikole kikoito Jehovah maker kole kauit konyo ako kinyo nyokome akobo achek asikobit kesobwe. Amache akochi mwalimuinik kotesyi ngot komitei kiy netos ketesyi yoto. Kameche ates. Testai. Okay. Kameche asomani Lilian eng yo tienwokikab kalasunet 24 koitet agenge. Kale bo Jehovah ng'ony ak chenyitat ng'ony ak chemenye oloto. Ng'ony ak chemenye oloto. Kokameche kobor eng yoto kangomwa kole komwa ketaban werik chetai kokameche kobor Jehovah kobwotchi lagokab Israel ole kisorundoi icheket kingespean lagokab Israel chetai. Eng yu kora kameche kobor Jehovah the ownership, kobor kole tuguk chekitinye lagokab Israel ak lagok ko kimoko chechwak, the possessions they had koma chechwaket. Kibo Jehovah, kimeche kobor kole everything they had and then tuguk tugul chekitinye ko kibunu Jehovah. Ako kikekochi Jehovah koek konunotoik. Kobor kole kitinye chamchinet Jehovah kole chechik. Kou notok akot eng acheket tuguk tugul chekitinye kobor kole akot lagok, kale akot chemenye olotok, lagok chekitinye, mokornotet nekitinye, tuguk chekitinye akot nguno, akot ngetinye karisiek cheechen anan ketinye tuguk kengen kele tuguk chekitinye chu tugul ko konunotoik chebunu Jehovah. It's just tuguk chekisome chekikakikonech, melen kele tuguk chechoket chekimuche kelatsegei ak kele kitinye. Kingoker Farao tuguk tugul chekitinye kotinye akot meek chotok ki lagokab Israel cheki free, ko kikere kole mokorio inendet, ko kioneni, kikose kole oneni amu kimuchi koboisie kou yemoktoi. Lakini kokaibor eng yutok kole tuguk tugul chekitinye komo chechoket. Amat kelaskei ak keker kele kimokorek asikemenye ak kouo chechoket tugul lakini bo Jehovah tugul koboto lagok akot acheket ngikoitegei kebo Jehovah. Tuguk tugul kobo Jehovah. Kongoi. Kongoi, Pastor.
kamache ateb ale ateshi ale ngotunis chi anan ngitun lakwa komi arawek chemi tai yo chekikenisie che ngomakiker kiy koimegei chepyosok kole kalya ako itu kobit akine tuptopenet ak tobotiet kele o kalya ko atkaan kora kingobit lakwet netai koeku notok nekayat iotetab koyotok ko kibo komonut mising yotok amu koek kibiator anan ko chebiator nekayat oretab kapchi sikosopcho biich ak kele komundo kiy kele to oye matokoyait amu ngot kobit koimutiet ko kitepche ot kotun akot unless kenomchi lakwa ko kitun ngot kome manung'otiot kotom kosikis kiwektoi tuguk akowek koinywa ko king'wan nemami kiy nekergei ko ngole Jehovah owekwo akotoponwo kiboretet age tugul ak tuateiwot neyote iotet ako nebo tiong'ik ko kenai kele bunu sobon akobunu iotet ak oretab kapchi Jehovah ko yekaketach akikochi Jehovah netai ko kainai ile ak kabiriret age tugul nekikonin kobunu Jehovah ko noto amune kile Jehovah otoponwo yotok asimakiutye kenai kele kimnotenyo anan ko ng'omnotenyo anan ko simoloikyo kobate kitoche kokonunet kobun Jehovah ko yekakikoite netai keribe lagok chun tugul kingen kele bunu Jehovah amu kasho koaror kiboretiani nekaek kibiator kele bunu Jehovah ak nebo oeng komwoe kora akobo arwetab kejir nekikikon ko tuateiot nebo Jehovah ne taunetab yaet tugul ko Jesu ko tinye kakuyet konyil oeng. Kongoi. Ngotates kora ng'oliot nebo kangisoman tienwogikab kolosunet 24 koit agenge kolen bo Jehovah ng'ony ak tuguk tugul chemi orit. Tanyisoman Hagai 2 koititab 8 komwoe kolech okochi Jehovah kebeberta nebo 10 ko nguno kebeberta nebo 10 no kikure sagab sadaka ko kergei ak kebeberta netai nebo tuguk chekikochini Kamuktindet kowek taita kibiatorit kai nekakokon kalyet ak boiboiyet ak nyigisindo nekitindoi kai kotiagak ko katiaget nekanyokotach nekakomong amu kakisich taita komong borotet eng kai amu kakirib keswek chebo ibinda nebo kai netun kobitu ko kale Jehovah obwata eng korosek okono kebeberta nebo 10 ko kangiteb ile bo Jehovah tuguk tugul eng ng'ony kobor kele mami kiy neketindoi ko kibiik achek kityongonu kokenyaban tuguk chekimitei ko nyabanenyo nebo tuguk chemitei kong'ete sigik ako sigindenyo netai ko Jehovah nekikone beruto nebo rutotet korur emet konech ropta konech minutik iberuri kapchi iberuri kwonyik tugul kosich lagok amu ngomai Jehovah koberur kapchi kouitu ko kebeberwek nyun chebo silver anan chebo fedha ak dhahabu ko kergei ak tuguk tugul chebo Jehovah ako kergei ak taita ko taita nekakonech Jehovah keng'alale koibe akoi taita ne Jesu weritab Jehovah nekikiinegei eng kitabutab Yohana 3:16 kele kikon Jehovah werinyi nekikiinegei neiboru kele mami werit age taita nebo kap Jehovah ko Jesu ne inendet ko sorunindet kiptayat ak nekikonkei akomu achek sikenyoru akenyoru boroindo keker Jehovah koamu Jesu ko kergei nguno yo kikonugei kekonu tuguk tugul sikobit keboisiechi Jehovah eng saga ak sadaka ak kekonu lagokyok kenet amu taita age tugul kamwa Jehovah kole ndoiwo tainyu werit age tugul ne taita ko taita ngapchi kole Jehovah kono lakwanatak anet ineti ko sigindet ak ikochi Jehovah konet neiboru kele imuti kapkoros
ibineti ikongololi Jehovah. Notok amune ngebendi kanisa komi kanetisietab lagok. Tun kaiyositu konam lagok bounatet koyapta tuguk chekikemwochi. Kongoi mising, agere ale kakinetech akobo ng'alekab akot olekiteptoi eng tuguk chekikonech Jehovah eng eunekchok, asikobit igere ile ngot kisubi ak kayanet, keyai eng kayanet amu ngap komi betusiek alak kele oyee awisis nebo rani. Igere ile akot ndaketindoi yani chotok chebo tai chekenyoru, igere ile oyee kamitei kimache kewon school fees chebo lagok mati koi kotemenen iwekte saka. Ko engin kotemenen iwekte saka kainai ile bo Jehovah ki age tugul. Ingen Jehovah ko lakwanatak meche kelipan school fees, ingen Jehovah kole mitei mogonjwet nemeche kinya chito, mitei no. Lakini koiyai eng imanda anan ko kayanet koyae Jehovah tugul. Kamwa akot eng komongu 13 koitei 16 kokateb sirindetab lesson namache kinetege yotok kole mwae akobo tuguk kimakomakat konde eunekwak anan kwenut akobo tuguk chekimakat konde eunekwak ak kwenutab konyekwak. Iborundoitoi ano nito imanda nebo tamirmir nebo kamang'unet kole akot nda kitinye kayanet netya komakat keyai kiy age tugul eng kayanet. Ko igere ile ngot komakitindoi, imuchi man ketindoi kayanet lakini ngot komakiyai kou nguno kikileji Musa itaban chutok chetai ko kiyai. Melen ile kiyam, kiyai. Ko angot eng saka iyai iwekte akinget ile makomi anyun chetekeale chego, makomi chekelion, lakini iyan ile kawekte akiwekte amu ingen Jehovah tugul chakakamwa bakosom kole bo Jehovah tugul chemitei ng'ony. Ko kongoi mising ako kokonech Jehovah sikinde kole kwenutab sokenyo kibwat akeyai akiyoni amu kinyoli Jeiso ne notok kinyokome ko kiboretiet akonyone ingen tuguchu tugul. Ngondoiwech Jehovah ako kongoi atoche mwalimu nerube. Bas, kongoi mising. Betutab kwaeng kasi kinetigei tuguk ang'wan. Mwae metitab lesson nebo kwaeng kasi kolen Komandae Araraita ne Birir. Kinyorchine kitabutab Komong'u 13 koitine 17 akotestai akoi 14 koitine 12. Ko ngisomanji yotok inyoru itindiot neking'olole. Kanetisiet nekinetigei eng rani ngamwae kolen Komandae Araraita ne Birir komakite kelande Araraita ne Birir kelande kebe bitonin eng kanetisietab kwaeng kasi. Kiite ngekut nebo Araraita ne Birir asokotestai mwalimu alake kora kolanda bitonin akot tienso koboto tiendo Miriam. Ko eng yu kokonech koborwech tetutiet ole kitetita Jehovah lagokab Israel kolandoi konome banda. Kinginetkei wikit konye ko kikilenji lagokab Israel eng Paska oam amakitetyi ole tetitoi banda koba mutai. Makilendoi ng'o asikorum ng'o asikimutano Jeusin koba making'alale ng'alechoto tugul. Lakini eng rani kokonech koborwech kole kiteta ako kiba bandanywa eng oret ne inegei nekikitet nekiba kou askarik chebo luget chemakiyai training kele oai training nabo kamakut arawek 9 asikobit konai biik kole kimochendoi ak ole kibetoi grupisiek. Lakini king'etyo kityo ak kele bas Musa ak Aaron ameche iro kitabutab Komong'u 6 koitenyi ko 26. Kale chuto ko Aaron ak Musa chekimwochi Jehovah kolenji omong'u lagokab Israel eng emetab Misri kou lugosiekwak.
Kaya salen naglen ko ulu o shekwag ko kagitet ole gibeto ngel ko ulu o shekwag ko bor ko le kaginde grupit sa gawang banda ke ko askari ko tindo askari battalions ko tindo divisions ko tindo ne jagal mi jitanen dojin ke le grupin ne ko gondojin anum grupin ne gondojin anum gondo ko sugurupchu age be ningore ne ine nambe ne ngotu ko ne ki lobta na gari ka se gaba kala ki lai gari kwa lo am sere lege aga bang banda ne kala gi leji Jehovah Musa agaron o ma nguje ko manda ku lugo shekwa engore te ko borwe ko le kaka gi gitet pane engore ne gitet Jehovah nege ak engore na banya nyumindo ne mage training lagi ne mo ako kasi tet en ko kitana ba manu naga nge mo ungele nyarna tiego une agay ko suldo to tutet nega ga to Jehovah agoba so bingu ye ci hitu ge tab Jehovah kolle en koitini ko mangu tamana ga ye ngo koitini ko kwarta magenge ko te ga so ko tingal yot ke gara tamana ga ye koitini kwarta magenge ko mo ay golle na kolle agin go batagin ci tok bokal angwan aksosom komanda eng betunotok lugoshek tugul chebo Jehovah eng emet ab Misri kagigure magle luget nuwa kabandi ko a group lakini lugoshek che engore tage ko komite eng kigunde tigale ki manda lugosheju komanda luget ab Jehovah komanda tugul eng emet ab Misri ko ga go batageshek bokalangwan aksosom kaya ga sago chi negugure ma otiot negugure balam negi okta bala kolenji ijup bije Israelia lakini nega tajube ko galle kiberur komma balam kolle ameje gira kita butab ko ito shek sin inyoro in ngaliata bin palam ga ito shek te mangwan ga iteni ko taman ak te mangwan ga iteni taman ay ga iteni ko en sore komma bolle agita benda balam agi gere sale ko mengi shei ko gatet kei ku ortinwe kwa agi nyonji tamir mi tab ko muktene tinende kalle ki ker kin ko tabin dog mi to para kalle ko ker la ka Australia ko gatet kei ku ortinwe kwa ki lugo sheju ko gitet ko suke agore taga tukul ore taga tukul agenam banda keba pane katyang natet oi pasta Kamate kiwiye ko biikab Kalenjin kingen komye amu kikitinye bororiosiek. oi Kingetuno ng'ete olin keketu bororiosiek cho tugul cho chebo kaboch chebo koilegei chekibo bichu tugul chu. Ko ngekibo bororiosiek chu ketile orit kokeny keba siritiet. Nguno ngap chepkendi kitinye siritoik somok, mi chebo sirwa, mi chebo kapkopis ako mi chebo murto. Ko nguno kingebendi kingen kele kimenye ako kinginye kemengis kele kimenye location ang'wan. Kingen kele okay bororiet no kuno ak siritoik kwak ako ngorit kora komite ortinwek chekingen kele kou noto luget kora ibinwek kingen nguno kele ibinda ni ko kaplelach ngone ko ngorit komi siritoik kitinye siritoik ang'wan mi nguno in chonginiek chekikiyote ibin kele chekikure chongchongin as atyo korub nguno in tetakat asikoek anyun in kiptoruiek koek kiptoitok chekikure kiptoin ko nguno kingen biik cho kole kibongondoi tukchotok ko kishokwa Jehovah kounotok eng bororiosiek ko kitinye siritoik kwak ngenye keba ibinda akot kebendi luget ko kitinye siritoik kora siritoik ang'wan ko kibendi kunoto as Israel na ile banatak ko katuye bi kingengei magituye taek ak taek asoko petyo lege bending bana kangituye kosup ka goret kosup ka benda na ko mabasta lugu legi ubi ka bikyo ko kan namge murene kingengei chega kamangune in tunda agenge poi benda agenge ingeno legi ngalal doy ngalal lu ay agenge
la kalonoisiek cheboisie koboisie kalonet nenywan nebo kasaratak sayo ko kwendi luget nemakikuso ko kakitet eng oret neuni ne matae ki choito matae chito agenge lakini ingen ole kibetoi ingen anum ole kitoretoi tanum ko ingen anum kole kibechin ngo sikotoretech kim ngo ko isis ngo ko ngo ne kanabi lagok ko ngo ne kangalalchi ko kimit banda keba tai ko kikitet eng oret nebo kwongut ne ingen kipsengwet koborwech kele kaka Jehovah ko Jehovah nebo tetutik ako Jehovah nebo kasuldaet nebo kimusmusi ne angon bolechin rani nget chopoke rani ak ilach kweoshek anga otomo mwaun ole kibetoi konyolu ilach kweoshek eng kayanet nyolu ichopoke ngolechin kiame amakituchi komelechigei amwa sikeyam ne mutai ko kaech emet ametuch ngot kole chekonget kebel kobek ibel kot ko metinye akot ki agenge eng kot nakangalala kole lian kole ngot ko karab kele kono saga komelechigei asikeliach chego cheko ngap ko konde chito bashet kitungonet abo yaga kolenjo yeina mushere yaramaru ijeru saga sayo mele ngakany situn awendi sabato ai anget yene bo jeru kanisa ijeru sayo ina magti mondo gile ni hop ijeru saga ileji agenda bashet agimal atye inde wiya ne mari kinji kolle janga dabi nyalal dan ke lole agalogi ko mebiat bashet awe ina be betuta biwendi kanisa ibi goite meat bashet ko ngolyondoni kamwalilian kole ngap kole chito arai makomi chebo chego ngweka bakarer bashet konya aleji kidogo ara mengen mungu kalle memusmus kamuktaindet amu ingen amune asikobit ketyemin shetani kokon tuguk cheu chotok asikotyemenin asikotumdum kayanengung kot timusmus Jehovah ne inendet kongen sabengung tugul ingen kole iyomene mutai kale mabwat akobo mutai akobwotige mutai utobage kokonech Jehovah koborwech tetutiet nekitindoi akobo lagok Israelik eng banda nekiba ngoret ne very organized kale kimite lagok komite tiongik komite chosen lakini kiba tugul eng kimnatet ak kandoiset nebo Jehovah kale kiba akot eng kemboi ak beet amangityo ngatatet kimnatet nekiko Jehovah nebo kwongut kero asinguto ngaliatab banda nebo Israel kele ki very organized kebwa nebo oeng kenyoru ngalia nekiya kora eng banito kobendi komangu somok kaiteni ko taman somok kaiteni ko taman sogol kole agib Musa kawekab Joseph amu kikakokimit inendet lagokab Israel koyosho kolenji tun yonjin ak Jehovah iman ak tun oib kawekyuk obendi otokostoi eng oli kokonech kebeberta nebo oeng nebo kayanet kokonech kayanet nebo nekale kayanetab Joseph kitinye kayanet neune achek tos kitinye neuni kibo Joseph kokonech kitabutab Ibranik 11 konetech ngoliot nekikure kayanet kole ne kayanet kole kamangunetab tuguk chetom keker kero kole ka Ibranik kamangunetab tuguk chetom kiro amache asoman 11 kaiteni ko agenge kole notok anyun kayanet ko naetab tuguk chekimangu anan chekimangu ak kabarunetab tuguk chetomo keker Joseph ko kitom koro kiyan kole tun yone Jehovah amache iker keswot nemite Joseph keswot nemi Joseph ko kayamiset nekiyamis Jehovah lagokab Israel kobun Abraham kikochi kayamiset Abraham konam Abraham kayamiset akokochi kokol keswondoni eng Isaac konam Isaac kokol keswondoni kokolchi Jacob konget Jacob kokol keswondoni kokolchi Joseph konget Joseph korene kole rani kora kokolchi lagokab Israel kolenjin nyonjin ak Jehovah ak tun yekanyon jog akotiachak
Kumometo ngemoni. Tinye Joseph kayanet awera kole kibendi. Kaloib kawek kyuk. Mo onerchi kawek kyuk kole. Kikib kawekab Joseph. Nekamwoi bukoit kole kikib kawekab Joseph akib ketub eng Shechem. Nitok koborwech kayanet nekitindoi Joseph. Nekitebegei akoi rani kele akichek ngircho akot Joseph chebo nguno. Ngircho biik chetindoi kayanet akoi kasuldaet ab tuguk kayamiset nekikokonech Jehovah. Kibendi ngemite oret kengetyi. Keme kekerkeitu ak banda nebo Farao. Nekakitonone sigenge barak. Sungomuech ki kele Jehovah ngien kamuktoindet. Kongep komungto koroigei keweke pole pole keweke kimasin kejeje yote. Tos kimite ketonondosi eng imanda eng koshek tugul anan kimite keyombeni komasi ak komasi. Ngiro Farao ole kibekundo biik ko kaker magnitude nekibo meet nekimokonyolu kotokowekta kele chichoto kakobwat kabwanet neter. Amu magnitude nebo meet ko ngotko ki kwaning'ung kotaite eng koinywa, ngotko ki kamet kotaite eng koinywa, ako mi taite nebo sigichu tuwai eng koi kobeku tugul kosomok. Kimekelen oye ara isin ara sokolyain tos nguka ko inegei ko taite nebo koi lagok ichegei kana lakwet taite nebo kapchi age tugul. Ko ngotko mitei sigik che echen che kakosekitu kotindoi toiwek kora che baba ak mama nebo kot age kekere kurgotik ngetu lagok ichegei koeku mayatima. Ki magnitude nekiwo nekale kibet ole gererishek ko tikitupchin amu boto sigik akoboto Josen che taiwekab sigikwak kibo tai, yani koboto lagok che mengechen akot chekisiche manyeronik kong'ete neos nelel metit tai kotaita macholoni ngo somok anan ko ang'wan anan ko atang family agenge ko ng'o kotiriri kibeku ko lakini kitonone Farao sigenge barak kole kityo ngwa koromitu bichu kaikechi nekale ong'eti ongeste keruchi mete korok kosete keruchi kibwat kele kiyoe ne mabekyi kole kakikochige kamuktaindetab Israel. Imeche koteitebi kot kotianit amaitil inyonchi Jehovah eng kekonetab rana. Imeche koteiro ne age nesire sarunet ak chomyet netindoi Jehovah nemoe kesugei. Imeche koteiro ne age nesire korotikab Jesu chekikikon asikobit koek sarunet eng achek chekikebekyi tengek asikokenyoru sarunet ak sobondo nebo koikeny. Ne age netekonyi netebe kotokomelen eng emoni emet nematya nekong'ololi akot kotom ketou lesson kekere tuguk cheisuldoi rani chechokchingei chekale in quick succession kele akile mine potanetab ng'ony orona kabit maat orona kabit tuguk ng'isiat chebitu ne neikonyi rani ne imechei kotokokonin asikobit iyan ile kimi kurgot. Kinetke ng'oliot nekale eng 13 nebo ng'oliot nebo somok nito kakiro kayanetab Joseph atya nebo somok kekerei komi Jehovah koboto lagokab Israeliek mameto eng banda. 13 kaite 21 komwa ng'oliot neu ni kole ng'ataunet 20 kale akine manye bandanywa kong'etie Sukot akiba komong'une Etam ole bochin ong'atet akindoe Jehovah ichek eng toloitab boldet bet akondochi ichek eng oret. Eng bet ko toloitab boldet kondochin Jehovah. Kikere Jehovah kumni eng oret age. Yeikere boldet neisubin obendi ak boldet iwendi konyone boldet kondoun eng bet kourin kot komabelen asista ko ne netebe kabwatutikuk. Katestai eng yoto kole kondochin ichek eng oret ak kemoi eng toloitab maat kokwengchin sikobit komuch koba bet ak kemboi. Kibet komite boldet, kemboi komite maat nemite barak kora neikweng'yi simobek mesundeito ikwengto asista bet tugul komi kobelak asista komi boldet osubi boldet komite kembout konyo maat kale toloitab maat kokweng'yi ichek asikobit koba bet ak kemboi. Kale kimoisto inendet eng taitab biik toloitab boldet bet
amoisto tolata pamat kemo moisto Jehovah tolata boldet pi ak tolata nebo mat ingem boy ko moisto Jehovah engore tage keger the presence of God eng banda ablago ga Australia timo meta ak ijek agot petu tagenge kemo kondoji jek angon ga gi mit ga imutik ak uinwe ngore ko mabaga Jehovah yegi te bani panda kanan nebo sungut ke bine uinwe kibune tukuk chekimen lakini mametoji agot agenge Jehovah engaje ayaje kemete Jehovah lakini gure Jehovah agole no tinga chogin nyu amu wesis chogin nyu kalo ne tanage kalo kwa chola mele ne nyigi so bita mungo gure ko tukul kindo je laga je Israel amameta agot agenge kalo ngap ko ba ige laga je Israel gije kalo ngap ko ba aga gondo Jehovah kalle ko wita nyon mugule la nyivara go gen go ge gas ngaliot daga gumat ke kalle ko te para go le ne kita no go ge aso wit ke unde la go chugoti ko gi bwat ne ma to go bwat farao tugu ke je ndigi ge amu ga kalle gi berber kalle ga sugu na ta farao ko mo go len ka sugu ubo so ibo ga kwek sugu beru go Jehovah ko kalle ga gi berber mugule tani como we jigole mami yani mi jitane me muji berber imuji berbera anara maru lagne magoy berber kay amagoy berber Jehovah ingen Jehovah mugule dangu agi ngen gagi nye mugule dangu ko ge shakke ye shey ngalyo anani yani agi yawinde musmuset ingeni le kay berber mugule dangu kala gi berber farao mugule dani kulle gayan aga himayan nata ko mane sigere gi nyaga wala ko nga ko mi jidone le ga meta mayegra kulle rane gi ga be sha go beta burgi ko tu anda le ji shom aga nglat ko mata go yesi nyebi gere ko mi te yin burgi gimi boy yaga ne gitu ngole ha meta sagara ne ra gi yal sagare konde lole bogu ti tap sagare aga namoret ko gorwo ki me gorwo ti ngore gole ne sagara ne ga tu ga para sagara ne ga tim gole jige ngometa sagara kala wanam sagara ta bri ti ti lole aga dare ta banakpo kala po le meta sa ja kala ngu komitore di olal malale kala man daw sila nga gana nga tunat ng lole kala gole jige aja yero i ga ko gromi kay ga ala tama katawe kutamang gabuto bo nyu sagara kanyo wala bat boy yo ting nyap le ngolo ko ngetin ko ito le meta sagara awa na maga ko mau mi sagara ko posken boy yanda na naga lagi po ngeti sungori ga choro no tugule soro ko lo go na tundu to na nget ke tengana amite a istay melanda ko kamatil raret na bay man ngoritin ni keber ke gara telet na ba kusang ko telet na bay manda na mami musunet mami ga masi nangian ni laganyo nyin Jehovah rane imeta kita ga to nang sabi mo agian kusang me go warao neto ne sige ga barak ako itunga tiani kala ne agonyo ko alia ala su Jehovah enyo ko galla gindo Jehovah eng beta ge boy lagni ki nyo farao ko gara da sari ki ago su blog Australia kala nga ko su blog Australia kala ko ger la Australia ko mitenga go ta baynet ka gale jaga itu nga go ta baynet ngane tisyon kala ko ger la Australia ko buone misri aglu go shek amu ga wal ga bot ki farao ko longi su agiwegu aw mi farao inenda tai nebo lugit nebo basari ang bartanye shek ki buone go su la Australia ko ta anyu la Australia ko munguso enyuto ko ta ga ngunya ke munguso la Australia aga o gere utap Jehovah no tu ki ko bi ki taban ngin taban nyun engim na te tap Jehovah ko bit me oshek ko bit imenindo ko bit gorotu tamanu je ko bit ngime ta Israel awira ne ga ko mong ka ginde ko bonde ko bunu ka ngita pandan ma ngore no ba ko manu te no barak lagni
Koker kora ako musmus utab Jehovah koker kuyo askari jibwani ko muinyo ko terter kimnatetab Jehovah nekimato ko terter kutkumo. Kaldia asiwe eng banda nebo kayanet ngimito wi kuyo igero kuyo kakome ko kimi shetani kosir Jehovah eng oret age. Kaldia mero kimnatetab Jehovah ile koterterindet akot kotomo ko keit emet ne inet ko kikoterteri kot kosir buch nguno amu kimnatetab Jehovah nemitech. Koker asinyu kole asoman asikechokchi 14 kaitini 11. Komwa lagok Israel kole kalakilenji ichek Musa kemutwech kebekchi ong'atani amu kimakomi kererishek Misri amune siyoiwech kouni imong'wech eng Misri. Kero katakong'ung'uso kole kemenye kebekchi lakini ng'oliot agenge eng 14 kaitini 13 kale kolenji Jehovah kait 13 kalakilenji Musa biik amoywei otorol sekityo sioker yetunetab Jehovah ne yoiwok Jehovah ra amu maokere kokeny Misri chu koigeny chukere ran yae Jehovah inendet luget akobo okwek osisiek kityo kalechi osisiek okwek mamite kiy neomuchi oyai lakini oyan akomong'u Jehovah mamusmus amoker let akokawach ole kakibekyi rani yu lakini osisie asioker yetunet osisie asioker kwong'utiet neyoe Jehovah neeku soruneng'wong asionai ole Jehovah neindoiwok ko Jehovah netugul eng tugul. Kurech kipsengwet rani kora kolen luget nemite ngwenunyo koma achek yoe luget yae Jehovah luget akobo achek kimong'u Jehovah kikochigei Jehovah koyam koyae Jehovah luget eng achek eng sobonwekyok yekibortosi ak lugoshek ak kulungenet nebo emoni ko Jehovah neyoe luget. Kale lesson eng yu kale kamusmus lagochep Israeliek lakini kingep kemwochi Musa kelechi neitinye ngeut ko keborwech boldet ke korok kale ingep kelechi Musa kelya keng'ung'uny ne kale atya kowek boldetab Jehovah boldet nekendoi lagokab Israeliek chekai kale kowek let kami tai boldet lakini kawek konyo let ole mi lagokab Israeliek lakwet nebo let olin kale asikobit kotekta ichek eng Misri akomeche inai kit aenge kora ile bo kwong'ut Jehovah kingolanda kingwo boldanatak batai let kiyai calculation kikalkuleten sipit nebunu lagokab Israeliek nene Misri ak sipit nebunu lagokab Israeliek singolondoi nebo let eng Araraita ne Birir lakwetab Israelindet nekokisor koro nitok karik akine kolong nebo Misri askarindet netai akoro nin kabekyi ainet askarindet nebo let asikobit kesuben tugul boldetab Jehovah kokiyai calculation nechoto tugul kokalkuleten kotkonai ole bune sipit ng'ata kondoi ng'ong ibono asikobit konyor sorunet age tugul akoker yetunet nekakokoi Jehovah eng kimnatetab kipsengwet. Chi netesei anan ko netebe. Amache kemwa akobo Farao nekiwalak. Ale kit netai kobendi Musa kokikap kole Jehovah mete lagokchuk kosa eng kibendi eng kong'atet. Ko kingobwoti Farao korok kokibwat kole kikole bendi ipkosoya kowek. Lakini kingebo let kokilecho oba kabisa uti yoto kole inendet ako nekilecho oba kot yani kotoker ak ing kobwat kolachi asubi kokisub ako kaimwa atya yemite yu kokiwalak boldet koek totet kabisa netoi nemamuchi koker isubi kimni kityo lago en biikab Misri kosubi lagokab kole anget ale mite yu makere ng'ota kokotanga icheket kotekte Jehovah kounoto imuchi nani cheng'in bunyot lakini makerin ako nekit yuto ako calculaten kipsengwet
ole moityin ngatitin kayanet. Kongoi, kateb tebutiet ito kole tos ne kito nekikobityin eng kayanet agenge ne tos kinetkei ne? Kikonin ikimitu kayanet anan tos kiwekte kelet kayanet? Chang tuguk chekole mekan keku matkekorchi kuye kikor Farao, lakini ongekerte eng kayanet keker tuguk cheechen cheiwek kipsengwet. Kamoche atesyi ng'oliot agenge ale atkan kora eng tainyo komi katerteret. Ako yekakobata katerteret kotom kesei amatien koile kei amu mi tai nyanjet ne birir. Atkan kora yekakosorun Jehova ngei ko yekaibaibaitu itien matingkai chobokei ak kweanik ipangankei kotokomi luget tai nebo nyanjet ne birir. Lakini mi Jehova kora neikenin nyanjanatak sikolanden bitonin. Abwoti ale yotok yemoche sikeker ng'oliot age nekacham ko nakateb kole ne bolik cheimutech kotugul chekekere kele ngoroni tokosobe Jehova. Eng tuguk chemengechen chekikerchinigei kokekeskei betut anan kotou. Ko ne evidences ne kabarunoik cheilen orno eutab Jehova. Akot ngaibune chekamach kouekitu ikere eutab Jehova kora. Ngecheng bolik kotugul anan ko maat tolochikab maat cheiborwech kole mamete Jehova rani nga akot kariebo chi korieb karinyu anan nga kariebo miondo anan kaitochonyo nebo chi nekosirto komi eutab Jehova kora netokondoiwech. Tetya kenai kele matinga marikit amu kingyakoit akoi enge kutietab nyanjet ko kimi tulondok komosi ak komosi ako nyanjet tai akomi barak olet. Ko ngabit marikot ole makomi ole kebendi ngilen ile kamarikit kabisa mami eutab tai mami ole. Koyoto elen Jehova ngomoche koyat oret koyote anan kokonin kebebaik ilande. Lakini oba akoi yutok tatilechi Jehova ngaimutwa ngolin tugul olin tos temeneni ko ngotoretech Jehova ak not. Amen. Karibu Pastor Nyalilei. Kameche amwa korok kidogo eng yo kityongan. Soman yo kalmwae kolen kilenji Musa biik amoiwe otononse kityo. Ko kimasip kemwachi Musa kelejin yotoksei Araraita ne birir. Ako kayanet nekikakoro Musa tuguk tugul ak boisionik tugul chekikakoro nga kiywei lagokab Israel ko kingomutu Jehova komuti amu kangomwawech eng 13 koitit 17 kokamwa kole kingokakounda Farao biik koba komaindochi kamuktaindet kobun oret nebune emetab Filistin nekakile Kishota. Kinotok ko amu kimeche kobilden Jehova kayanetab lagokab Israel koro tuguk chae Jehova kobendi komitei boldet ak maat eng kemboi. Ko yu kingokakolechi otononse ko kingen Musa kole yoe Jehova kwang'utiet akomwochi kolechi orir osoro meche ko strengthenan kayanetab icheket chekitokonyeriotin eng kayanet kora kobor kole chekitinye musmuset kolechi Musa kemutwech komokomi kererisiek olin ko kimeche koborchi Musa ako strengthenan kayanet sikoi ngobendi kelechin ochut beechu ko kakobildena kora kayanet nenywanet konai kole mi Jehova man nekonech kechut amu kelechi kochut beek kole kobor kole mi sikechut orani mi sikobit oret eng yu ko kingen Musa kole matamenech Jehova kwai kiy amu kakotiriritit is tulondok mami ole kemwechin akorochu kakoit askarikab Farao amami oldake tulondok kimasi ak kimasi ko ainet kimasi ko askarik kimasi ko kimeche koborchi Musa lagokab Israel kolechi kuskong akonai ole ng'o nekoindoiwo kotoitu ngekut yutokyu. Kongoi. Kongoi missing. Kamutwech kong'ete taunet nebo Misri. Ornotok kakitiny kekut nebo ainet Araraita ne birir. Yekekesune aramaru ko tetutiet nebo lagokab Israel nekikitet komie. Kou yekamwa Pastor kele bororiet age tugul nebo Kalenjin ko kitetat ak kingen kele bendi ano.
kitindoi kiptayat anan kiptainik chekiribe icheket sikobit mawo eutab tai anan ko eutab katam. Nitok ko kebwotwo kitabutab Korindoek 14 koiteni ko 33. Kamwa Paulo kole Jehovah kamuktaindenyo ko kiptayat nebo tetutik. Eng Kalenjin kole Jehovah amu Jehovah koma Jehovah nebo bolotet akobo kalyet. Abwoti ale kiwalda Kalenjin Ingereza kolen God is the God of order, not of confusion. Jehovah kongen kabisa kole yekakoba biik eng tetutienyi nekararan komastoi kobendi eutab tai anan kobe eutab katam. Jehovah nakalei lagokab Israel otebe kot age tugul akoam makatiat ko kiingen Jehovah korotik ak kiingen meet nebitu ak kiingen ngwonindo nekikwere muguleldab Farao. Ingotya Jehovah tab kobwoti biik kole kilya kong'et lagokab Israel kosom tuguk chebo Misrik. Kinam onaok, konam bangilishek, akonam karik alak akolech oye okonech keib. Kotab koteb biik kole kilya sikoteb komach tuguchu koamu tuguk chekibo komonut eng emetab Misri. Chemutai komeche koboisie Jehovah kotorore kainenyi amu bo Jehovah tuguk tugul eng kurget nekakesoman. Bo ng'wony Jehovah. Makibo lelesta tugucho kilech koib. Amu kangolech Misri kokonech koyan Misri kokon. Ameche ketestai kero bani lekait boldet. Lagokab Israel komi ak Musa ing kekutab ainet. Waseke ainetab Araraita ne Birir. Biik tugul chekikoba Red Sea anan ko Araraita ne Birir komelen ainet na kergei ak ainet nabo gaa. Makergei ak ainet no mining no ingen. Bara ako tebes. Nyitat beek amu ki kasarta nekikimuti lagokab Israel ko kikorobon eng emetab kongasis olin. Ko kinyitat beek ak kikait beek eng kekut. Ako loo ainet kai. Nemakoi tyai beek amu iwendi akoi kotaren beek kolugui. Kanyor lagokab Israel tuguk aeng eng banda nguno nenyolu konai kole anga kakoit kasarta kokeny nekikaikai kewe ketebe Misri. Anga kotoi kouit banda kosir likikibwotitoi kele kale Jehovah ba. Ingetab komi banda nakile biik nyokebe kanisa kole chito kebe kityo anga kebe ak kipketobongonya kekas amdoindet anga mi ki nemeche kwaak ing inye nenyolu ilewen akotinyin sobondong'ung. Lagokab Israel kakilech ongebe kotoige banda. Kole biik banda kityo nai Misrik chekakasoman kele kibwa biik alake. Biik alake ko chakakamwa pastor nakamwa Ramaru kele kimong biik cheki Misrik chekikabiukoi alake. Alak ko kap sandana chekikakoburuchkei kotungei. Kele tilyonutik kotko banda nekibendi kokakeba tugul ko ng'o tilyet nimetoi. Melechini tilyonutik kakoit kesarugei kotokone ning'etu. Ongebe kole kebe kityo banda shup. Kurkana kakisoman eng nakakesoman eng 13 nakale lagokab Israel Musa tos kimokomite kererishek emetab Misri nekemutwechu kebeku. Kaker tai ko ainet kamaran beek. Koker let koronju Misrik. Ndochin Farao ak karik ak mbartanyishek. Ruou nebo kwong'utik kimnotet. Naile eng betusiek chotok ko mbartanyinik chekibo emetab Misri ko ki mbartanyinik chekibo karik. Ako kingoba luget Misri ko kitumtumi ing'ony amu kikim ki super power nebo betusiek chotok. Ko mbartanyishek kwak kondochin Farao
ko kimakorirei icheket cho kichenge kikibore tugul kobek agetumda korotik korot koinet ngwonindo nekaker Israel ko ngwonindo nekingen kele makengetu ko ngetilyi ainet ko kikebe ketebi ak kesishe keleweke kebeku ro meetu ne niyoe amaye ibwat kabisa ne niyoe ingiker tai komakomi namna iker let irorotwet lenyone ngokatinye katilakatit anan kotor moet mangabutanik anan kotor teket kopista beek ak korotik ile ano liwendi kotoi kobek alake buch amu kabwatutik ak konda nekakoker kikale Jehova okero kait nguno anyun koek Jehova neae kasit kotelel luget koel Jehova poldet konye neko kakour icheket eng saishek chebo kemboi lugoni sinyen borioni ko boriet nebo bet kolale asista eng kongatet ingoker ainet bichu koker ainet nemeche kotis konget Jehova koimenit emet imenindo nekerkei ak nekinye nekibo emetab Misri kuyo kamach koik koskoling kole kolal Jehova maat eng poldet nekael ya kolal Jehova maat eng nyuni komatokoek maat nebele tianginik anan kobel ketik maat nekeuyo kokirinda bunik ak bororiet nebo lagokab Israel angot Musa inegei kikait anyun Musa kakonam sharit akobotar kakonam ake konam ngorienyi akonam chitugul chinyi kolech inye nikikelech ngebe ara kakiyai ne tupchenyu kakime eng yutok kemeiten so biik chechang ko kikakomeita chinwa kanam chitugul bandanyi kole uye po ngameng yutok kakonam boisiek koronju chepyosok chekakosekitu ngot komiru lagok chemengechen baba mama ano lekebendi oroni anyun murenik chekokile murenik kaker tai kole Musa kikakonech tabu ne koroi kimutwech eng yu konam Jehova poldet kakekemwa ramaru akowech nguno poldet kole kuyo kaimenit emet akong'any tainwa eng yu simatokoker let sokoimenit akoliplipen maat koker mirsirik kakile kikoliplipen maanotok kobel mbartanyishek amu makoi siryo kakonde Jehova irimet na ile isire irimeonotok ko kit nenyone ko meet amu koroktab Jehova nikinye ibwat kakion Adamu eng kabukutab Eden konyo malaika kotindoi rotwetab chok niliplipen eng maat nekaker misrik ingisir kityo kitikin kongatip kimasi ak kimasi akokwere kobestos sobeng'ung kotelel Farao kobetyi tuguk choe ko ngoteleli Farao kobetyi tuguk choe kwa Jehova kit nekitomo kwai ko nekamwoiwech eng 14 koitetab 13 eng 14 koitetab 13 kale Jehova misrik akilenji Musa biik omoiwei otonon sikityo sioker yetunetetab Jehova naayuak rani ngalek chekaboisie Musa eng yu ko aking'et Musa koek kiptayat neibortoi ngalekab kipsengwet Jehova ko nebo luget nenyolu korib biikyik amu inendet nekimondoi mami chi nekimondoi kimanda Jehova inendet kakoib bichu kowek chebo Joseph kakotratkei kabisa chitugul kole kimi banda kibendi makomi chi nelen toweksei amu banda nekakeba kokoluit
College Musa ichek otelese otonunse kotelelji tugul eng lemi ogere rani ingonye kwok kimnatet nebo Jehovah kongemwochi ngele otelese akilenji Musa biik amoywei kayweishe sinye ngobare chito ya koit inyokoritu kabisa itonu ingot inyege amu kanyokoritu kusir biik che nyokoren tugul ko kikotonunso ko ngitonu ime ko karib Jehovah bichu komatonunso eng kayweet ak orogenet nebo muguleldo karib Jehovah mugulelwek chebo Misri ing chebo Israel tugul eng eutab Musa kolech omoywei kaboisie Jehovah ngolyon netai amu noto ko psychological kito ne ngeme kobare biik chechang ko orogenet kit nebeku biik chechang ko iorogen kole Jehovah amoywei oiste orogenet eng akwek onyikonitu kolal Jehovah maat nebo nyikanatet kolech korok kol nebo aeng kolech otononse anyun otononse kityo legemi komatitwa keldongu male Jehovah otobongony amu ngitobongony inyalul iweishe ime kolech telelani koborotet neiboru kele nyone kimnatet nemetindoi kotinye Jehovah kimnatet eng mugulelwekwak akokochi kimnatet kelyekwak koker kimnatetab Jehovah akole Jehovah moywei tuguk choendi ae nguno kotomo ogere Misri cho bwone ak asikarik komaogere age kiyoshe Jehovah akole maogere ake kona mugulelwekwak koteleso kona mugulelwekwak koyan Jehovah kobit kit nekekure kayanet mi tuguk angwanu ngomong chokchinet ngolyo netai ndaman angwan taman ak somok kole Jehovah moywei kanget Jehovah kimnatet kuye kimwa Isaya eng artam agenge kotitab taman ak somok nakamwa kole Jehovah moywei ami kubotok menyoru orogenet age tugul a Jehovah nengung ko Jehovah kamuktendet kole inendet neibe eng eutab tai ako inendet nekone kimnatet makinyoru orogenet ak toptobenet akobo tuguk chemeche kwai Jehovah ngolyo nebo aeng nekale Jehovah kolech nekamwa kole tilil akitelel otonose kityo boisie Ngeresa ngolyo nelen stand still ko stand still ichule kabisa jabo attention meweisei kimasi akiker tai chito neikere sinyen ko Musa katelel eng barak yo tulwet kotindoi sharit konyo Jehovah eng Musa koik Musa kiptayat neitutos biik ak Jehovah kokochi Jehovah Musa sharit nebo komongunet sikonyal biik Musa nemakokere asikarikab Farao ako makokere kokeregei kotelelchi tugul akoker taitab Musa ngolyo nebo somok kole Jehovah ogere rani katiaknatengwong ingen kikakitomo kotiak lagokab Israel kongete Misri kitomo kobrok banda urone anyun nguno nengwan akoteritit mising taman angwan koitab taman ak somok kole Jehovah ogere rani ami koboto akono katiaknatet ak katerteret akono ripset ak akono sarunet oiste korot nekikure toptobenet disbelief amu meche kwa Jehovah kit ingele toptobenet kwae konyekchok koimenitu kekorchie angangitoptobeni koimenit emet amu ngatoptobenet komi naet ko naet koyotoksei amu konyek ko konda ingiker koyata ngomnotengung ikere kole sirutikab osoman sirutik chetililen amu eng notok otindoi ngomnotet ko ngomwa sirutikab Jehovah kele osoman sirutik chetililen amu eng nitok ogere eng konyekwok kimni
tuguk choyoe Jehovah eng kakwek. Kongolechi Jehovah otelese amu aywok Jehovah kokinam Jehovah komut icheket kolech ateteri nenyu luget. Ngangwan nebo angwan kole Jehovah awendi ae luget anendet. Kawalak Jehovah nokosarunindet eng Misri akoy kasakarindet chemadari nebo luget. Kola Jehovah karik chebo luget akoy kiptayat inendet nebo luget. 14 yae Jehovah inendet luget akoba okwek. Osishe okwek. Ae Jehovah luget akoba akwek. Kita noe kityo osishe. Matkoaji matkot teji abode lagi ngosira da geleji tugul osishe koginam akut nebo chitugul. Ako ger kityo Musa mi konda tugul Musa nege abode le ya kaiger nguno igil ya kakouit sabet ngopchi kegere boyotab kahat. Ako taben ko taben lagok ing konyek che mismison che makogere kobekyi konyek yon. Kale Musa kale biik Musa kakayam kigeri kityo makomi oldage kole Jehovah osishe yon. Onam yot kabisa. Kokingole Jehovah osishe kwa Jehovah kit nenege. Kola Jehovah karik chebo luget. Ako nget nguno kole Musa itindoi ne eng eungu. Abodele sege kas nguno komwoe basta. Kakoit nguno kole Jehovah kakonam lukwek tugul chebo ngony. Kakosisho biik. Akonam Musa sharit. Kitobeni Jehovah. Musa kokere Jehovah. Kiptayatab luget. Biik lagokab Misri lagokab Israel chemito kokere Musa. Konyek tugul komi Musa. Konda Musa komi Jehovah. Amache iker pikchainatak. Pikchainitak kokanam kipsengwet konam biik tugul komutyi Musa. Konget Musa konam biik tugul chekere inendet komutyi Jehovah. Konget Jehovah inendet nekakeker tugul. Kolai karik chebo luget. Kwai luget inendet eng kebeberwek oeng. Luget netai ko kotelel bunik Misrik chekakotelele maat. Ako jamji kosub maat kai. Eng noginda nebo oeng koyat Jehovah ainet. Ako chob Araraita ne Birir. Sikobit kobit emet neyamat barabaret nekikinde lamit nebo Jehovah. Abotole kongete yoto kotekekose kanetishet nemite. Amu kakoyat Jehovah beek kityo koleji konyek chekakere Musa kokele wetito korokto ongureri ainet. Kosub nguno konda nebo lakwet age tugul kokere Musa akorokto akeker ainet koyotoksei. Ameker pichainatak ile bo kwangu. Konget Jehovah melen kata kobar Misri chikai. Meche kokwange Misri kole tumasikingot. Ingel Jehovah kobarirge. Ako Jehovah koba kalyet. Inget yakait kabisa mwisho imeche ime ako ingen Jehovah kole ime kutokoni boroindo kole tamatungus mawalaki inginyende kutokoreun komutyo. Kit nemiu kouye kabwa lagokab Israel kokikochi icheket ng'olyon nelen move on ngebe tai makomi keweke let. Kobor Jehovah stepit netai kimnatet nyi nebo malaikayat nemite boldet. Ng'olyon netai ko kayanet nebo Musa nesoru kayanetab lagokab Israel. Ng'olyon nebo somok ko kebor Jehovah kole wendi kopchee ainet. Yekakopchee ainet kotesetai ainet kai kou kila. Ingen ele ngotutos ka ainet komi waves chebo ainet. Akele melen ki age tugul kingopchee Jehovah kityo beek chebo kimasi ak kimasi kotestai waves kou yu kou bwonei tait yekakipchei koek
kobwane samakinik akichek banda kou kochom kurwai nai boisiet nebo Jehovah ko kakoyatak emet. Ng'olyot nebo ang'wan ko kale Jehovah kamuktaindet ameche ityech iyeku netai. Ako ngityech iyeku netai komatiwe inyendet. Ityeche neiboru kele kainyapan barabaretab banda nekakoboru kamuktaindet. Ko ngakotyem Musa ko kakoyatak ainet kochomchi anyun kolech kaoker kole biik kikero kataigei banda ongetyech amu katyech kotyech chitugul aketoi banda keba. Kotelel Musa eng yotok koba lagokab Israel koba kunotok akoi chito nebo let kochomchi Jehovah Misrik kai kobwa ak boldet kai ak maat kai mutyo kolen ngumaya maat nguwendi tai ngumaya maat nguchenge sikerikyi kere Misrik korecho maolo konyone maat koisto kounoktoi maat koribe lagokab Misrik lagokab Israel koba kobwane asikarik ako koita asikarik ainet kai kanywa ta kokeri oronjo komi kakotoi Musa banda akai Musa nekakere kokeny kamite tai Musa nyun ak Musa nekakere nyu oroni nguno Musa kanyo koik nebo let sikorib amu tukonyone Jehovah koboto icheket koribunik mekes icheket. Ameche akes ing yotok sikonam pasta ngele kakoyatak ainet kolande lagokab Israel mutyo boisiek kekochi boroindonywa angot kogo kekochi bandanywa nebo osindo. Lagok chemengechen chetie kotiche stepishek chemengechen kekochi kotam ne batayat nikiwendi sikong'eigei banda mutyo kotam ne tiong'ik chekimitei koba tugul tab kolanda koit bitonin kochomchi Jehovah Musa kolanda akine akotokoyatat barabaret kai neyamat. Kakochomchi Musa koit barak kotelel Musa kotoben kochomchi Jehovah boldet kai koistogei akonyo kimasi ko kito netokokere Misrik nguno kokere Misrik pichait nebo ainet neyamat kole kisubi kora mata kona kole kakoit anyun korat ingekut nebo kakesunet amu tikikawek Farao ak asikarikyik ing yotok kole kikoba kokitakisoru kokitang'etu mabet kondegei kambet ichegei akotyech ainet kole kisubi kometo Jehovah kobwa tugul kot kokeskei asikarik abwoti ale mi cheking'et sikomwaita baornatet ing bitonin yekakoit kabisa chun tugul kele Musa kwer ainet kai kokeny kokwer nguno barabaret kai nekayam nekai koek ainet kuyo konye akelugui Farao ak bikyik tugul asikarik chekiba karik ak mbartanyishek koba kunotok akoi rani kinyoru mbartanishek korotwek kawek chemite ainet eng biik chekechenge nguno kotekenyoru karik chebo emetab Misri eng ainetab Araraita Birir. Mal tos tokomi chi netese ng'olyo sikekochi pasta. Tos Kamasya nalen Kamasya koyatak Oye, le saa tait bitonin ile kirkin. Kongoi pasta karibu. Kongoi. Bo kwong'ut ng'olyondoni bikyok amu ngakakiker kele katerteret age tugul neyote Jehovah oret kotieme setani koib tiemutik cheechen kokeit marikot ole mami ole kebune lakini kashe kotet Jehovah oretab sorunet. Ko ngakotet Jehovah oretab sorunet kobwa asikarechu akinyokochut tetutiet nebo Jehovah amakongei ing kaming'inetab kei. Ako kany komach koboisie oret nekachobe Jehovah nebo sorunet asikochililyo biikyik komach kosut. Atkan kora ngot komemi ak maketab Jehovah sichut tetut nebo Jehovah amebote kowoloksei koeku beekab kong amu kit nebo let kochorgei melekesiekab Jehovah akorarach chematirok
chebo mbartanyisiek chotok chekichuti karisiek, chekichuti mbartanyisiek chekichuti karisiek. Akorat ng'atatiat sikokimu mbartanyisiek kochuti. Ya tugul koribe boldet akekenda kowongyi koinoni akolanda chun. Ko nebo let konai kole bolukoni Jehovah makimuchi. Komi chekisake kolejigei achon keweke. Ko yotok yekawal Musa kosute eunyi tatyo kokwer nyanjet kotuiyo. Kolen korwai korat ng'atatek akobek tugul kobekyi kembounotok. Ngoekatu karon ng'uno ko kaech keker eng boldet eng cherunetab asista kolugui nyanjet tugul atyo keker borwek chebo kiptaenikab luget chekakobek chekakiwas kobwa ngekutab nyanjet. Tatyo koker lagokab Israel imbartanyisiek ak lugosiek chebo kiptaenik chekilonye mbartanyisiek chotok kokakobek koek muswek eng beek barak. Tebutiet nemitei une bandanyo? Tos kichut tetut nebo Jehovah kotomo kowalakis sobonwekyok akebareke ak Jehovah akoi kotkotianit? Amu ndakikeming'ingei akoyan kole ngoba bichu takitater, lakini akoi taikaya nebo let kokimach kobargei ak Jehovah. Ak ing yo komungto tatyo keker kakoek kityo borwek chebo mbartanyisiek ak biik chekakobek. Kotoi kotien Musa tatyo konamchi Miriam tiendo nebo katerteret. Eng kitabutab Komong'ut 15 tugul ko tiendab Musa nekikochi Jehovah torornatet amu bichu tugul chu kokabek eng kembout agenge, mabargei ak kiboitinik chekimeek chemelen kiingen luget, boisiek cheosen, chepyosok ak lagok, lakini kachorgei Jehovah kitiongon akokwer tugul kobek chekikachorchigei nyanjet Araraita. Kole Jehovah, kole Musa bo torornatet Jehovah koigeny ak koigeny. Kit nekikere Israel komami oret nebo sorunet. Kakikikyi komasi ak komasi ako kaker let Farao akomi nyanjet tai. Kokiyat Jehovah oret yekimokomi oret. Mongen ale eng bandanyo yekibochini inye ak lagokuk, inye ak moning'otiong'ung, inye ak osotiong'ung, ngo mionwogik, ngo kabutetab mung'aret, ngo katunisiosiek, ne neiborie neu Araraita ne Birir nemi taing'ung. Yekait marikot yemakomi oret age tugul, kakoyestaenen biikwok, kakebutanin kasi, kakolechin daktari itinye wikisiek 2 anan ko betusiek chete. Ne nenginye komakomi kamang'unet amu kakeyemin eng komoswek tugul akochobot korong'yin Farao rotwetab Job anan kowekten ak mugurek kowekyin emet nebinyolili. Kale Jehovah otononse tetyo oker sorunetab Jehovah. Kale morircho otonon eng kayanet akoker Jehovah kwai kit nemakwai. Ko yutok nguno yekang'et eng kabwatutikchok kelechigei tos kimyeno ngot kemi nyanjet ne Araraita ne Birir nengilen ikus kong komami sorunet kotos kimong'u Jehovah, ak yekimong'u Jehovah kotos kitien tiendo nebo katerteret. Makolose koit karonet agenge yetun kilande eng nyanjani akeit Kanan nebo kipsengwet tatyo kekas tiendo
nerurei ma Musa negei ang Miriam ako koboto tiong'ik ang'wan chesoptos ak lugosiek ab malaikaisiek chetiendos kolosu Jehovah eng oinet bitonin. Kale tun kitien tiendab Musa ak nebo arwet. Tiendo nebo katerteret chetiendos ichegei chekiterter 144,000 chekitononi kwayas chebo kipsengwet ketieni tatyo kele otonon kosisio malaikaisiek ab Jehovah tatyo kotienso werik ak tibik ab Adam chekibun experience inotok, yani kikure tiendo nebo experience. Tiendos icheket chekimandae tengek ako sisio ng'onyosiek tugul chemoibutyi tengek tatyo kotien Jeiso inegei ak chekikesor kosisio malaikaisiek ab Jehovah tugul. Karonet nebo koigeny nemami kiy nekergei, ne tebutiet nekitebegei ko ne netos milech asimakiit karononotok yetun kitien tiendo nebo katerteret. Tebutik oeng chomoche awang'une kokamwa sirindetab lesson kokesu kole kasuldaetab katerteret nebo boisietab sarunet ko ichek chekakolandae betutab nyalilda ak usisiet akoityi karonet nebo koigeny yetun kitonon eng nganaset bitonin. Akamwa Jehovah kole che iterteri ko chetonondos eng kayanet tatyo kogen Jehovah matoptobendos akorwai kole kiyakimwowo kelecho kaikai kitaking'etung Misri, ineni kakikerchech oinet ako ineni kakibeku rani. Chetonondos eng kayanet chetun tiendab Musa ak nebo arwet chu chetonondos eng kayanet kongen kole mi Jehovah nesobei nenyokosoru sobonwekyok. Yekinyorugei atkan kora eng bijinwek ak kewelutik, yekibendi kot keit yemoketinye kimnon ak kamong'uno age tugul kotos bunu ano sorunenyo. Notamune kale Daudi anyali tulondok bunu ano toretenyu, mabunu Jehovah inegei, mabunu kiptainik, mabunu moning'otiong'ung anan ko sandang'ung anan ko mureret, ako bunu Jehovah. Iteiywei kora utok kele ingot kotet Jehovah oretab sarunet amakimi koboto chebendi eng kayanet, iretoigei ak biik chebendi amu takekere kora biik alak chekilanda eng yu lakini kitun kobekyi ong'atet ko amu kiuit muguleldo Farao amu kikere kotokomchomchin Jehovah keyat oret nebune nyanjet ako kibun akine, lakini mabun kotinye Jeiso muguleldonyi, kibun kotinye menotet ak neregek. Tos kimi kotab Jehovah akere ki Jehovah koyotyin kanisetab Jehovah kolanda ngap koit kakole serikalit kakele kong'ete wikini nyonei keboisiei betusiek 6 koboto Jumamos korirchi Jehovah kaniset akoyat Jehovah oret koyato kobotyin koboto alak chemami eng kayanet, lakini okere kole kakeyat kakoborok. Lakini tebutiet koni ne nekikochi Farao matiny kokakobek akotoiwek tugul kotokosub oinoni akolanda kocheng'e bichun alya mameto ingot ko eng muguleldonyo komakinyoru chubetab kei nebo ropta nebo let ak ropta netai ak ropta nebo let kong'etu mugulelwek cho kekere kelen ngomami ng'ala ngatonon akot kwa pasta aamdoi nga masoman lesson nga masoman bukuit nga atinye ki nemi muguleldonyu ko ngatonon aamde kole kotokosiku biik ko kakokonin notok kouit muguleldo amu kingenchin ng'olyo lakini maisyochi muguleldo kotoi kong'ang'urien muguleldong'ung, lakini taikere tuguk ku Samson
kingele nget Samson ngama ka kwai munut kabunu timna kembau noto lakini nyegele ka kolia ko tep kolia ne ko ngete ko parcho aya kwa mutai ko jeng jepu on yota ke mutai Samson ki ko pi tabut ka ko mwaita ka bisen ni gele ji memwa lakini ngele jore ju ko nget ya bilisti ko nget kana matanda ko parla ko nam kurget akot kap kuruya jepu on yot we gemboy kalen ko nget ko kageat kurget kageger kurget ko nam kurget to lo ko tita ko ipo ko tulit parak ko metang ko kata setai mugulel do ko witu ako witu ak tu ne balet komanda tamiri tap Jehovah male saisere tun dale ngonget Samson ko ga ko tamiri tap Jehovah ngile ngonget ko gim ko mami gi ne ba ajonio na samis ko still trying to exact power that you don't have anymore kole ngo gim kole ko tikil lakini ko tamiri tap Jehovah nyage pal ko nyig chungon agera ko kwong kole kalia amu ke jam ngongete la kole angete aga gimu ko wamut aga timde ju ko wamut kitiege Samson mo boroi cheba experiences chebo bamut lakini mamagatiat nebo experience ak cheiso betunata kimene tiliandi ni ak Jehova amut agwigit konye lakini git ko ga ko timda tamiretab Jehova ip komanda tamiretab Jehova amu amale saisere ongile ngonget ko to kolen ko jengan mo boroi chikba experience ne gitinyo ak Jehova wigit konye ai lagat amut lagat ko ga kimo kotinye tamiriet ak experience ne bendoti ak Jehova betunat kemata Samson ake bal konye ingo torete Jehova sige guje igenishei ogeroti bolik kituyech akegere Jeiso ke ngololoti kot kelande bitonin tatye ke kuskong tietien tiendo nebo Musa ak arwet tos mi chi netinye tebut anan ko ki netesei kotom akeker lesson nebo wikini nyonei ngakonak boroindo koteshi ng'olyo anan ko tebut bas kongumanot amu sait nekokwo kitochok yotesetai onetige eng wikini lesson ini ak ngitinye ng'olyo age tugul ko sitebenech ak icheng ile mi kanisetab ng'etunenik yenekitinin asikobit onetkei eng wikini lesson nekakinetkei tugul eng sabatuni kibendi wikit nerubei kinetigei somanetab lesson nebo 7 neng'olole makatiat ak beekab sobon makatiat ak beekab sobon otokotin oyopchi kora chamanik alak chechang kanetisyoshek YouTube ak isubscriben eng yo si ingobit kanetishet nekalelit nebo wikit age koityin kobwotun kole kakoit soko kele kakoit twolyo amu kakoit kanetishet nebo wikit nerubei ongesa kamuktainen yo Jehova kilosun kakeng'alale landaet nekilandae ainet ne Birir akot nguno keng'ololi kesoe ko ngap komi kelyekyok kwenkwenutab riret ak nyanjet ne Birir eng usisoshek eng kewelinwek chekonech keitchi marikot ko kaimen emet amakitinye kimnon age tugul ak ng'omnotet age tugul eng kebebertanyo kobate kimong'un kakinde oldinwekab meng'atoshekyok chamanikchok lagokchok ak tugul euneguk simbani Jehova iretech kot koteke lande eng oinet bitonin tatya ketien tiendo nebo katerteret chorchigei tugul chetinye tikenoshek chetinye beekab kong ak chekakotuitui mugulelwekwak asinyitiche kimnotet ne lel amu kisome chuto tugul yekilosun ngokasak tugeng'ung ak yaak mageng'ung ing Jeiso nekatyokinenyo amen kongoi sikiberuro konyo osere